kugonza kumalira nimba saba ngobuto kyasobora kubaza obuto kyasobora kuba ekitukozere kano niko kayire obwana okora omulimo gurungi ogukole omanyire ngo gukora habwe embabazi za Ruhanga obwana osakubata urugendo okata omengo Ruhanga ni wakikozere obwana kyasobora kuliya kakakwika rujoka omengo Ruhanga ni wakusoboza kuliyako haleluya obomezi buli bugufu obwa Christopher niko bugenzere buti cyonka kandi obwakaba acyayina amani akahereza ensi akasomesa akasagika abantu akakora omulimo abantu guba kwijuka ni ensonga habwake kitebe cyona kikunyana kigomere hano abantu bayine byokubaza abantu bayine bibamanyire bayite omuntu naijana kusobera no musera na kubura norona naramubaza ikigambo kimu bibiri na kubura haha ogwo abena hika kufa abukuba ikyaro kibaire kisobeiro kino tuli hano kwijuka emirimo yemugurusi kandi tumanyire ngo emirimo emirungi tukora munsi hano eretereza abantu kwikarani batwijuka kandi obundi Ruhanga nawatandikira kugamba umuntu ono nasemera kwija na mbere ndi okira muno abo abayatwire okujunwa nisaba Ruhanga ayongere gumya abafamily enu nisaba Ruhanga ingagumya inganjani ezekenu nisaba Ruhanga ayongere kwimeraho kandi ngomugenzi amweze kihumuro eki yakolereire kama waito aikale hamuna yinyi akaire kano gonza kusaba mulisa Hospital Chapel aina abakristayo abakuruga mukeno abayiche ebigambo ebyo kwagumi kama itasimwe tuanze tuterengaro zamani tusimo mulisa waitu obungamba baire mu kilasi ni bahuliriza abo kuba hariho umuntu wakusobora kwegesa aherere no mwegesa hamayiza kyonka ikare nyuma nasinga aherere umwegesa hato tine go muntu akusana ati aweki oborabo baire mu kilasi no hura ruhange kyagamba naitwe nto muntu abaruya kuonka atemerwa nkeki yakyo terengaro simero hanga bukugamba nayo manyire nyo alo hali nyabaire abantu kubagamba abanyoro kubagamba kuterengaro hakiro basindike ifu kwihayo munyo kibiro kiba kizibu muno bantu bakakura mu bukama bantu bo bukama balaho reka tutere engaro zo mwanguke zikoleka ngo Ruhanga bayinagamba naitwe omanye mukama Ruhanga
okutuhanga ketekaniza ruhango kuhanga omuntu atamuhange nk'ebihangiro ebindi byona aketekaniza yagamba leka tuhanga omuntu omukusana kwaitu. That one is very important. Tosakisanga handi hona nikyo kurura omuntu nobwayeta mu mugu omuntu bwayikagamba itu abaire muno omuntu rundiki. In fact abayisenkuru yitu bagambaga mubanze mu mutembere mu tere mboko kandi nkamururani bamuteraga umurambo nigwezigura noteraga nigwezigura ogende nebisirani byawo nigoraki wenko akabatunulire nyagamba abanyoro tibali bangu ngonza kusima waitu omutambizi mukuru kandi omulisa waitu obulisa bono kandi nkoko abagambire nigoma nanu hanu tuheibwa platform no baliza abantu bona bateeka ine chai ntumanyira kimu buli muntu ekigambo kimutaha kandi nakyetegereza hatitu abali hanu buli muntu aikalire wena kwehura ali muomezi kyonka osanege nkobobogenzero muirwaro ogenda kura ne bagamba ogenda garuka yaherwa tugambira bigirwe nkya nwaiki abayikara aherwa halindirize we agamba just gamba bigirwe nkya hondere haije nogenda ali daktari nibyo nabino ati Christopher wagenzere nyenki aso kuondera hoyiwe tinkutini siriza honorable ali babe oso kuziba next inogamba nanga ogwo nganja ni yange muno mukamwaita asimwe haroho buntu bubiri professor byatwegeseze ekinte kibeta pupa abasomere science mu kimanyi kigenda nikiesibaho nikichurereraho nikiba aho kitaina muna magezi kitaina muna mugaso hatibu hayisire injoka babirangira bibe no kuhindura enjoka mugimanyire tahansi gonze nyineke muraza atakusamba hansi hati enjoka kasumi kahika bagamba banze kiri kyo kyahulika pu kyahulikire harugamo akahoyihoro akaine rangieri gambira mwakoherera akahoyihoro akarungi buli muntu wena nakatwaza heriso Yesu bana bayikiriza mu Allah bali mukurora akahoyihoro hata enjoka yobu ya yehohokeze kandi hakayije kunyirire kuongera kutinisa omuntu kugamba enjoko kwehohokya kwayo ekongera kutunga abakasitoma bagitera tera rabiranu yone kunyeregetera ekwasirenka tera kugamba munsi muno haroho abali mirundagi ebiri okuhulika kwa okuhinduka kwawe ni kuongera ambe kwera likiriza abantu tuli omunsi hati nyenke tukuba omukikare kindi waitu mulisa ngonza kusima habo kugamba no mwanguka abantu kyamana nubo bano soma Suleiman mufumo za Suleiman kugamba ngwano bose kuro mudomado matakunuko tinko mulisa Bible gamba manye utubantu bazabe nabatebezi abandi batarika gamba umuboyine kuyataka kutujuma no bose kuro mudomado mata bana atebeza hano hala bayire bali ha WhatsApp hala bayi manya website manya wiki mukaguze batebeizeki ekyo nikiye kiretera abana kugwe bizamu no horora mwana yaturaga buli kiro na himbe bitabu lero kabeta uno sanga bahimbira omugugu nandiwe siwa university kyonkani bihika nakora ki ubutura abantu kyalo munseno tekereza kiro kimugamba bigambo bikwingana nka do you have a break bino bigambo bikanyegesebo omugurusi Yakobo omuchwezi kigorobi akangamba obege na break kandi oboli bano obaze omanyege haroho abaye balize otakabalize kyonkanyi haro omuntu bwayemera kubaza nasanira kimunko omuntu obapangisize upangise mukama tugire embabazi
atukwatire tuyizire nka team hospital chapel abo kuba mukuru waitu wa Krisayo narukugonzebwa Uruganda Grace nibo abafwerirweho muno twajja kukwatira nabo. Grace afwerirwe musaijawo kandi Airora wile yafwerwa omuramu byo kurole timu eri hali kuruga abaki family yabakiri munda bayikalira ntuganya hamuna inywe we arukugonze kukumbagambirwa ati wakana akasomokeremu atika hoyihoro bantu bagamba we bale kuruga yo munsi yena kwena kubagamba tulo munsi yena kwenzibu hati nkubaze hano halo kugamba kukiena bayitoga kalinda kandi nkyalo abokoro hanga yampangira akozereki alo ijali tubayirege mulisa tugambirege ngo ababura tuli hakizibu buli muntu wena maisha gasimbiro waitu bakwenda kututarakia hati kwekaguza omyaka yange no hati nyiruke ngenenka bakwenda basengula abantu bakyali bato be myaka 215 baitu hati tukwetaga tulinde yakairako tusange twakoraki twagenda ntuganye hamwe nayiwe Uruganda Grace kandi awayita rukugonzeba engineer nabo nabakwasirweho okutwalwa ku mugurusi mpaka ito mugurusi mpaka tukamukenga kabani nsoma hoyi mahai bamutuherezaho kutulinda twine bizamo bitukora ali very principled kandi nimanya nabana bona bali principled kuba engineer ugwa kasumi akanyakamurwa ati nkatungaga umwanya kuikalira nayiwe oyijompeho obwire twikareho hamwe tinga tungago bwire kwikara no kandi mwana wa nyina nyowe baitu bana bona they are very principled halo umuntu worora na ikara takusobora nugamba wewe nkurozero ha obwobungo ino bwiro bokoraki no gamba bwire buti nyumba rozero ha baitu halo umuntu ikara nimugaruka mu history mukamwaitu aikale nayi kandi ahereze kihumure kirungi mugurusi waita kiki Christopher mukama abaho mugisa ochiyo muno waitu mulisi mwebale muno kandi mwikirize tuzine ekizine kya Nsanju na Kimu tuija kusigara tuikalire tuti kandi bagenzi baitu abamu baija kurabamo ko ni basoroza amabugo n'obusaho bwaitu obwekanisa ekizina kya Nsanju na Kimu mwebale abakwaya mumpe y'abantu basatu
mwebale muno abakwaya okuzina kurungi kandi mwikirize tugarule ngambiso MC waitu atwaro maiso abo mukoro gugaruka webale muno tata kiki webale muno waitu waitu omulisa owa St. Andrews Kinogozi Parish Church of Uganda ari kugonzebwa muno aboki hamno mutebeza ari kutwara ekanisa eno ayakwaire ibara eryo yafuira omusabirege akakwibara lirungi Jim Reeves abana mu kubaha amabara gabi ndiyana bayisi bakanyenza balikanye haho timpura omusajja bakumweta Jim Reeves muhumuza akiali yakwaire ibareri barabali omuhembuza ali nanya yampaire Frederick Alobo omuhemi tware 5 nzitungire kuronge waito mulisa ngoza kusima hawe ekigambo n'okutwebembera omukusaba tusabira omwoyo gw'omugenzi omugurusi waitu Christopher mpaka tate kanisa mwebale muno habigambe birunge bitugumize mwebale tata Reverend Frederick naiwe obunkurora nsemererwa ogira obugambo bunura muno omunyoro jonali Reverend ogwo murole bayiraba abamuntu murungi hatovu amodi ndi mu lobbying tukasoma lobbying and advocacy so turarugambi no nyowenja kuleta hano tintera kodi tuija kuijaho obakinga gate manyire hali ndaba munyikiriza baziki nyongere kubatangira mwebale kuijo makagano aganjiniya Jonad asimwe akiki hamuna mukazi we tuli hano ntuganya okufa kwa ise omusomesa ruranganwa omugurusi Christopher mpaka akiki omugabo kandi manyisiwe abayinazarwa abahinda nabweke Reverend onafire gonzota mumanyire mwene wanyu mukuteranizibwe ibere abayinazarwa abahinda hagati omulitwe munyikirize nyongera okutangira Chief Mona kandi arugonzebwa wekitinisa Minister webyensimbi hamuna okutekaniriza ihanga owekitinisa Matia Kasaija tata mugurusi waitu webale kwija nseberirwe webale kwija n'okwemera na Jonad musajja murungi musajja mukozi musajja kyokurorwa hekirungi hala abasigaza abato kandi bino bombandi ha radio esara nkagihindura ruhanga mugamba mfora Jonad kiwe ruhanga nuko musaba ndwanagana muno kugambira ruhanga mfore Jonad nyo wensingi male ngoza kutangira waitu wekitinisa Dr. Patrick Mwesigwa Isingo Obama Member of Parliament akutwara Hoima East webale kwija tata kandi omukoro gweteranizibweho owekitinisa Mayor Hoima City Brian Kaboya Dieri owekitinisa Bosco Muhanuzi tata Hoima East Mayor webale kwija Mayor Robert Chomuhendo Ruhigwa Hoima West na Iworoho webale kwija abo ninkiabatere harubaju munyawani wange babi ali webale kwija embabaze bale kwikaza no mugayiga babi wewe yende birungi nkebinyawansande tasobora kwikara handi hona mpaka mwesibirire babi ewe olizitunga sente ira neira cyari kyonka no wanyu zitahayo otyo hati munyikirize ntangire abasajja bankumanyira kimo bano nikwo bakozere no munyoro Christopher mpaka amayisonga nagira hali munyoro Amos Tibaijuka akaba principal wabulerako wa PTC Amos Tibaijuka linka webale kwija kani manyira kimunuko mwakozere no mugenzo ono cyali mahano muno habokufa ku musajja omukuru amayisonga nagira hali retired assistant commissioner Ministry of Education Bigabwa Ibrahim kandi munyakatebe akagabe emirimo Hoima City Ibrahim Bigabwa yemera aho bakurole webale kwija group egyo niyemu Waito Mnyoro Aguda Moses
kuruga motor angel Tilenga project Bulisa na mugenzi wawe bakumweta Ratib mwemereho tubarole. Engineer Jonada Simwe ali planning engineer mu company y'enkoti ya Magita kandi abo bayizire ne sente nyingi bangagenda yibaza agudoka kituruka baitu sara zange oira abantu kutayijuka musajja yenkabona muno ninkusabira wamara wachwanganiza guda kyonka omanya tolinka abandi lwankagunaga hati ebintu tugenda akora nkabisa turundi bina omukuru muhamba tata nkusaba tutangireho nabano banzolinde banzolinde yangu nkwija no ntakwikara n'abakuru ono kota abaganeiwe bora nkuacha kubi Reverend ine kwagambirege tukwica iwewe lindaho tugenda akora ebintu bino bisatu abaina obutumwa rundo bukwenda buhandikirwe mubundetere nja kubusoma rundo boravo ina kaleherehe nogonza kubaza ijondole ekyo nkimazire tuija kuba nembazo embazo tuija kuba na za bebembezi baitu hamu na za family tuija kutaranda iga muno kyoka kandi tubaze ekyo bukirabo tuija kuteekaho ebyakyo ngozo kumanyira narundo kutangira wekitinisa lumu Peter omukamu wa masomero agamanyira nka step by step schools director lumu Peter tata atenywe bali kwija kandi omukuru wa Kristayo All Saints omnyoro Simon Muhenda ayabikire papa wenka Simon oligenda mwiguru mintu yokusanda sandara ijweza kabana anterese mu butuzika papa amasanyarazi hoima kandi akaija UEDCL ne garugaho Muhenda yangamba ngenda ha police kunyegera ba UEDCL bayaho batamasanyarazi ntuzika omusanga bakagutaya rundiki bikakangira ha counter omnyoro gujwa heru kasamba tata mugurusi webale kwija Pastor Robert Prince nkuboine webale kwija waitu mwene waitu gira trole otangire abo bayino gamba naito nojaga ngoza kutangira waitu wekitinisa okwiri uwobukama bwabonyero kitara engineer Fred Ruchunya kanda izire no muntu omukuru muno owekitinisa woman member of parliament Hoima district owekitinisa Harriet Businge mugenya kiki muhara wango nyirira kando juara banzorole abakazi mu buyine abakazi nko bajuarane banyirira bayisa nogo abanyirire cyara bombazo buntu bwange buna bandi basasa baitu hatogwo omuyehoki ayinire wewe kakoza tangira bwangu tutangire abenyikirize ezikwawukana twinaho aba pastors abekanisa ezikwawukana abantu gambeze emyoyo nja kusaba mwemere tubatangire hamu omulabo Pastor Prince bakutangirire Pastor Deo Nyaika wa Deliverance Church nkuboinahoga webale kuija na pastor abandi nywena tubamanyirire abasomesa ombiti ebikwawukana abokuba atenyi kandi tujja kumanyo maisa hali mukitiki ebyabasomesa nkusaba abasomesa nywena mwemere tubatangire omukitinisa kyanyu abasomesa inywena barayemera batakabagaine bakwemera mbabo yes abasomesa kiri kikuru muno mwebale kuija halimu abesimbireho habitebi kwawukana omulabo omukuru kyomendo Julius Mboineho gano yesimbire abwameyaho ima West yes ngoli hali na aba aspiring candidates nywena abandi nanyo mwemere ati kakoza tangira baho imanyo kangaruke Kampala no kweyongerayo tangira okay deka tangire abatayiba itu abamahura bali hano nywena mwemere okwa engineer ta muntu wanyi nywena mwemere hali mukali all media personalities team ekire likuno ngigi enyuma ba Spice ba Liberty ba Vine ba Hoima kabalega na handi mwebale kuija kandi tugendera mu maiso hati akaire kano ngenda kutoma nembazo baitujja kubanza nteke hembazo ezabakura barugonza genda bujunanizi butale muna bomu abakwenda kubaza runda bayina butumwa muije mutrole tubateka program akaire kano mundazibwe okweta owekitinisa
Dr. Patrick Mwesigwa Isingoma Obama Amoti, Member of Parliament, agenda kusinga taloho iwe, niwe wenka MP hoima hano, unkuru agenda kulia atakusobora kuwatu waho. Akukuwataho, akuguwaho, nyawemba za penule. Akuenda kuinagama yesimbe halogo, agwe, aleka arole. Aweki obaliza abantu. Busa kusobora. Kale otio muno omukuru kagamba gamba omulisa habulisa bono bwachi bunogozi na timu yona owekitinisa Honorable Matia Kasaija Minister waitu akukwata byensimbi kandi omugonzebwa abakuru inywena ombiti byanyu Lord Mayor mugenzi wange Honorable Harriet Abusinge Mugenyi waitu Okwiri Meya wange wa East Division hamuna council yawe abataka inywena aba Kisweka mugenzi waitu Engineer Jonad Kiki hamuna family inywena mahano muno habwa ekikangabwa kino ekyaba hikiroho nka family kurugwaho mzee waitu mzee mpaka mahano nko mutebezi kwagambirege tikiri kyanyu inywe nkaba muitwe tukahweza yoira tukahweza yoira omutukoro hano tuli nko kutukali busayo kantu omukoko baitu byona bya mukama munyoro gamba nti nakubwija amaguru tigafumura anju so tuinaga kuguma kwiribona kionga kandi kiba kirungi muno obutuyija tukesoroza tutinko kutukozere kugumya bagenzi baitu aba barugirweho ekyo kikuru muno kwenda kibasimira bali hano murani musobora mweterere ngaro muramta kusobora ni hawo betu nkibasima kiba kirungi kandi kikonyera kugumya family eba affected ngo kutuli hano hati tukwenda kusima omugenzo ono habwe emirimo eyatukoleire nkihangalire lya Uganda abayino butabo mukorora history yeroho mbutabwaho emirimo yakozere ebere emirimo nungi kandi ebere contribution ye omukura kurana kwihanga lino really tunakurora nti tugi appreciatingire masomero gesomeseze mayingi guna galigalaho gasengenekere ali mbere hano ndi chief administrative officer baire ali I think bulera either bulera I think bulera kwa duhaga pitise kapa enankira akasumya ke kingire bonto bono bagarukire bulera nibakora no mukuru wa Mosogo amosogo bali hano na institutions ezindi mukumusombere hano busubizi namasomera nebichoke bindi byone byakozeremo tukusima muno emirimo ejya bokwa kanuni ka kayire atusembere kusima emirimo nkegyo abakatoliki bagira akazina akabazina bonde hakuzika nkakuno nibagamba nti omusime mukama omusime Yesu emirimo yawakozere etaliba yabusa hati nkono mkuze mpako kuongeraho nti abana kegesa na iwe tata nomanya temirimo yawakozere etaliba yabusa mukawulira tuzina kandi dero nakankumukira aho referent wangoli aho takuija akizavidi baitu mubyona tukuseka baitu no muganya ima antusima muzei mpaka Christopher habwa emirimo kandi mu Bible tusoma tugambirwa nti ekintu ekisimwa hansi hano no mwiguru kirikoraki ekintu ekyo mwekalege mukimanyire
buraboli hansi hano buli kyokora kyona wekaguze ekintu kino hansi hano abantu bakisiima omuntu akasobe bukakwija nkagenda bakumpero bukayiso rundi bajja kunyije ukaga habo mwengo yungubaire nyo hakiyaro ningwa ha muhanda ne binyomo nibintaho munyindu tubakomaga ira nkuba ninkura abasajja tubakomaga bya ndosanga hali amuhanda ne binyomo bimutahire hati kujya kumujurura ne banza abayino mubazo kubakoze saga nyangoma kubalize ira hano ndibakoze saga enkali mazima omuntu kutandika kunywesa enkali aho no gamba nti mali nti emirimu yawe je kusimu ya tekusa kusimu so eBible kutugamba emirimu kusimu hano hansi na higuru ja kusimu nicho tukusemera omugenzi ono habwe emirimu emironge yakozere kandi Bible gakwa ni gamba nti bali barora habiyana byabo ebyara tokubironjira jo nadi tukumurora hano musajja wa mani musajja developmental ali a big pillar mu family eno tukusima engineer kandi tukusabira ogumizemu mulingo ogwo so nabwo ekyo ntaranda yigire tingo ndakugumbaho muno program ondayira abantu tuferira abantu bayingi tugurwa ntugenda buhanika uko nawo haliyo mukayiko tugenda kusendekereza turuga tugaruke kandi kono karongo nawo haliyo mugenzi white chairman white vice chairman white hano kiriatete na watu genzeraho na watu ku muzika kirokino so nabwo ekyo murabona ntugenda mpora mutakaguza baitu mubyona tukusaba mukama omugenzi amuhe ekyomuro ekyobusingi ekirambikirize ekitaruna ekitaina mu amanchu wendo abo kama nko kubagamba ekyomuro lya mukama lero hano enyuma hano kazi bakweta bata kayija budala haliyo nondi omutahana we kuli bugambe ogwa mweta batogo gonjunzire mbamanyire so nabwo ekyo nyirukire ndesero akantu katoyito mukayikirize omutoyito bwako kuyirukira no konyera byo kuzika kemitwaro 20 sijaka kwasaho kane bigambe ebyo munyikirize ngarukire hano omugenzi nimugondeze kyumuro ekyobusingi baitu kansabe na mugenzi wange nawe mulinga ali hano atagamba mwemera kazindaro nawe kankamwe briefly abaramukiyeho ombigambe agire bigambo bingi baitu kyo kinajakozesa bitoyito amin abayina nkora gejingi ekanisa kande yange kanisa ya Kinogozi kwa yane timu yona akiki menta waitu kandi minister omukuru ombunyoro yona omlord adieri mugonza bokuba tukazanira mu town council isali meya isenye wali town clerk mwebale kubana bari kugonza babebembe zinywena amadaraga kwa ukana baitu kandi idale lya iguru muno kyo mwange okwiriwo bukama bwa bunyoro kitala kandi mukama wange abari kugonzebwa inywena baitu abafwerwa munywani wange muno kandi nganjani engineer Jonad Akiki hamuna abawe bona nenganda zone zikunyisiza muno Businge Harriet Mugenya Akiki habwe mbabaze nyingi omukuraso omukazi mu parliament haba district ya Hoima habwange habwe kayange haba district ya Hoima kana bwa NRM fraternity ninkwikiyaho obutumwa obwenganyi mahano kurugwaho mugurusi tikiorobere abantu bagamba okuzire baite kiro kyofwerwa so nibwo hurango kyali nkerembe nobwobo oli mukuru wota nobwobo ine byo kuingana nkaha baite nyowe kyakiki engineer Jonada kurabamu nko kimanya habo kubanka kirabamu nyakihura kanto yendo kisabire mugenzi wawe akirabemo baitu nko kutukimanyire ngumukama ni wagabo bomeze nko kutukimanyire nkaito abekirizo mu ruhanga ngumukama abagonza ni batwara kandi akira kutwara abamazire emirimo yawe atinka bahari etibana abakyaine byokora bingi tasako batwara baita ati mnyoro mpaka musomesa mugenzi wange akuba hari etata musomesa akakimanyangwe ebyakozereki
abimazirera Church of Uganda ekirambika kurungi egamba twei kambe hati buwono izobali roho omurukya kyaruno na hanso noki omwiha gwenalyo kandi norwe bagyo baitu eki rokijo balino mukama mugezi mpaka amwereze kyumuleki obusinge ndubasiraho nembikonke muno akiki kuganyira yemitwara 3 mukama balinde kandi mugaruke ino obusinge sente zimpe Jonada gage muzikuwase nnyo nzahule kandi mugamba wangu nkuitwala kaba nanyahuza zinge zikizire na hano mugende kuli ngoza kutangira muno owekitinisa Beatrice Wembabazi teacher mami the aspiring woman MP Hoima district owekitinisa Christopher Nkalo speaker Chikube Honorable JB Lawyer Amoti aspiring MP Buhaguzi East mwebale kuija ngoza kutangira waito owekitinisa Dema Gabriel chairman NRM Hoima City owekitinisa Dema webale kuija ngoza kutangira Adieri Helena Zikia chairperson Women Council Hoima City Adieri webale kuija Omnyororo Mugisa David Commissioner Secondary Education Minister of Education and Sports Commissioner Tata webale kuija manyoli nka bano kanibonye enda kunywana bano Commissioner, you're most welcome, sir, wherever you are. Ngoza kutangira Mr. Kwizera Benon from the office of the Prime Minister. I've been told that you're here, sir. You're most welcome. Superintendent of Police Julius Hakiza, Public Relations Officer Albertine. Mr. Hakiza, where are you? You're most welcome, sir. Webale kuija, tusemerirwe muno, webale. Hata wekitinisa Jonadi wafwerwa so na nyowise nyowa kafa bungambira abantu ndi nfuzi tibanfwao nebaseka hati nyine experience obufuzi muno owekitinisa Jonadi onyikale hayi kyongana ontamuka kasente nyowe ni nkugumya habakuba kintu kino nkikayiremu ntobere nkemfuzi myaka 2 ehikire Robert Prince okubimanya abokubogwa kabanyo koromi. Now, ngoza kutangira Honorable Junjura Nelson Atenyi MP to be Buhaguzi East Atenyi webale kuija. Akaire kano nyabolisingirege protocol hawokwala abakura bagonza agenda. Munyikiriza akaire kano ntabwoine mu protocol nyete owekitinisa muno Chief Mona owekitinisa Matia Kasaija Minister webyensimbi Tata akaire kano leka nkuhereze ngambiso mutwalire ngambiso abaze okanyetaho kilo kimu program ya gwabutaka ntani nyeijukia bali tumanyire kilo ndi kuitirana my life will change nkulindirire kihoire mutere ngaro manya katagara bo mukama abatulisize kigambo kya mukama waitu abeka yomugenzi abakuru aba politics bagenzi bange nenyonywena emyenda ya Bunyoro tusasha muno omugenzi iseitwe kutugendaho abukuba afuire emyaka
itali ndayiramu agenzire abaira tayikize n'emyaka ejyange nabwe ekyo kushasha kwa amani bati ni ngonza kusima gonze taroho kagenda yebale kuzara abana n'okuborora kurungi kamutakatere mu ngaro lyabo Jonadi ni wandesere ndayawo abokuwa abana abandi timbamanyire so ninsima omugenzi kutuzara omwana ogukande n'okumukuza nengesho nyingi nungi kandi kuba mushaija nkwatangabo ebintu murozere byakozere kandi byakyakora so please muterere umugenzi omungaro tagamba ndi mushezi tindi mushezi itunko mu government tushasire muno umuntu mukuru nkono kandi abayire ataka huisire akubayina narengaho kumanyisa ensi nkwe kugenda umubato bato tuyira munsi yaitunu Uganda muno abantu abashugaine omunyankole kwagamba tibali bayingi so nabo icyo kugenda kwa muzee yonu tusasire muno katunihire aramugaruka umubigere nawe arakoranka umuzee yonu wabayire nakora inshasha muno neka nabo Ruganda umugenzi ruhanga muhe icyumuro cy'obusinge uwo muzegwe tagure kanyuma tumukimanyire itwe abo mashaza aro akantu kununa ketukulira kata kusemeza obukama bwaitu bugenda buta inyo mutamanye omunyo izo itutwali omunyo izo nuko twakwatire mbundu kuchungura ki amashazago ati nyorunda ararwe umuntu omangambire ntikashayije bukama kunona buli checheche tubona bukugenda kurungi tumanyire kabumba akushasha tenuko tugamba nuko mugamba akushasha neyitwe abaroho tukuri batatuta kaliso no aroma itu kaliso taro okwi agambira nakingambira kandi manyendo kigambe hano nabantu bona bahurure abo kwitukurinya ngambire itu kuri mumanyire kuri tukushasha tukunuga kandi dyoke tugaruke yenyuma mutuganyire tutukwenda garuka yenyuma kandi ka abanyoroka mbagamba mutagamba please ntikashayije izi secretarian abanyoro mutayegendereze mu myaka
20 kabe kasinge n'orunyoro rwatakyabazibwa amanyira bayizira abantu bakwija lero wango oko bayizire kandi yeye nyukuno hoima tibakayizire bayizire nakuno ikigambe kinyobu kama nikukugamba kuzika kuba if the kingdom can consolidate, can kututeraniza, then we have a voice in the central government. Nebo aliyo kundubono akunenanga na mugenzi we nakugamba nayiwe ni woha ebintu ebyo tebiri birungi. Nyoni yemaliriza omusigaza ande Esirahan Jonadi Akiki webale kuba mushaija akole emirimo era government yaitu ya NRM ekusima ogumizemu otashwaza shop ogumizemu nabagenzi bawe ebya tata yakozere ubumezi bw'ubukyaroho kandi tukwendo obyongero nibuo umurukurusi waitu na namera genzere abe nawe nashemero nagamba nti wazayiwe bunalindi umunsi yatu ya Uganda eyo nkaleka abana nkaleka abantu abakole ebintu ebyamagezi indeta kushasira government kushasira eka n'abana kwiwaho empagi yabo baitu nkabwembo yeni mpulira bareveranda hano buli omu ayina orugendo rwe ati kashaije nyemerera hano mushobora kuranye enki anti agenzi naye kizibu ogenzi rota haro abantu baba hakyaro nibo bayikara kwiba nibo bayikara kutamira nibo bayikara kurwana abatandika kugamba kagende nyabura kagende abayira atutamire so nabwekyo Jonad ulire turu ulinko bumba bagenzi bawe ebyasho yakozere yakushomeseze kandi ubusingiso emirundi 10 abana kumuzayirwe ubyono bingambire ubabumbe bareme kwirukana nguriye umugenzi ono Ruhanga amuhe kubuhumuzi burungi naito turabantu koraki ntumushangayo mwikale kurungi businga bwa Ruhanga. Webale muno Honorable Minister of Finance and Economic Planning Owekitinisa Matia Kasajati murayimuka waito Owekitinisa Minister Honorable Obama na Harriet Msinge ba MPs baitu mwije muteke kyakyo inywe tubataise tusigale nebyaitu ebindi murayimuka mpora UFS muraicha Uganda Funeral mwije you help us in this. Honorable Minister rayimuka nkomukali basatu mwije abasigairaho muratekahoga mwije murago Obama genziregeira mwene waitu Jamil Kasanga ki webale kuija no musai Jamil tumsime webale kuija no musajja mukuru enzi kangene nukonye ndana nyobanzi ke hatali binu ebya kicha so ogo chief mona naraga kandi bwaramara turagaruka yo program yaitu. Yes.
aliyo naraga tutungire omukuru w'ekitiinisa Bategeka Lawrence yatahamu akaire kanu kenyini andi enyuma hano bwire bwona tujja kubaanawo nturoreke okola baitu aroha tweteranizeho webale kama omugenza muhumuza omusinge mwebale munata barungi leka nsomeho obukwenda butito bumpairwe ate tugaruke hambazo ngonza okutangira district chairperson vice chairperson owa Hoima ow'ekitiinisa Honorable Helen Mulumba halo kali nkutangiriye webale kwija ow'ekitiinisa Hanifa Deputy Speaker Hoima City nganjani webale kwija Princess, we are very happy. Nina baruha ekuruga St. Jude Nursery and Primary School Hoima ebaruheno egenda hali asimwe Austin Andrew P1 asimwe Winston Churchill P3 and then asimwe Arian Milan P6 Giraffe asimwe Atugonza Aliasha P6 Giraffe bano bana bomugaiga bano kurra amabara gali very uniform bagaiga bena mulingo baruka asimwe brand eroho yeibara saba St. Jude bagamba management na staff aya St. Jude Primary School ne basasa muno n'abaana bana bokuferwa isenkuru wabo kandi bagamba mugume mu Yesu batwekere embiko eyemitwaro 5 Aisu Richard head teacher nuwe ateiroho mukono mwebale aba St. Jude obukwendo bunyina bukuruga St. Christina Kindergarten Hoima bugenda hali asimwe Anastasia middle class mabaragona ge kijungu jay so management ya St. Christina na yene sasa mnono mwana ogwo owa middle habokuferwa isenkuru bagamba we pray that God rests the soul of the deceased in eternal peace. Enclose this 250 signed by Noeline Nsungwa Anyakuli director of St. Christina Kindergarten. Mwebale muno aba St. Christina tusimire. Burabo wakaika wile muno kuhabuza lunch ya dihi tuliregira kandi byawaho. Oyiro hosa kunywa tuizi. Mwanza kutangira wekitiinisa Richard Baguma Kingent administrator wa NRM omuhoima. Webale kuija wekitiinisa Kingent. Tusemirirwe Mrs. Savannah Honorable Savannah yakubereka lire kuno nayiwe mbwino omukazi ntaka weno musaija ngoza kutangira chairperson NRM kandi aspiring chairman Hoima district owekitiinisa Vincent Muhumuza Savannah hamuno omukyala mwebale kwija shale tubundaziwe ya most welcome mwebale kwija hati twinaho obukwenda kuruga step by step primary schools PO Box 398 obukwenda buno bugenda hali madamu Mbabazi Grace arukora na step by step high director management hamna staff hamna step by step primary school Hoima Ntwetwe step by step high hano Chihemba ne basasa muno na mama Waitono habokuferwa iba so bamusobolera musajja abaire with a lot of love and wisdom which shaped the life of the entire family. Losing a beloved one is never easy, and we can only imagine the pain you and the entire family are experiencing at this difficult time. Step by step neemera nayi wombusasi buno kandi bateekamo embiko eyemitwaro 6 ate era omukono n'omunyoro Peter Lumu director step by step Hoima step by step schools mutyo muno hati kangaruke ha program muranyikiriza akaire kano nyete waitu meya Hoima East owekitiinisa Bosco Muhanuzi omudakika 2 rundo gire haraisa tutata ramukyaho abantu bawe utyo muno waitu kala waitu MC Reverend Aboki na Reverend Zabaruha abandi bandi bigabwenki atugambira obugambo burungi no turekerezamo Chief Mona Rugiroho na MPs abanyakubayiroho Honorable retired but not retired Bategeka Rohan senior NRM member okay waitu mukuru Jonad nyakurugiro wa mugurusi ombitiinisa itwe nabaziki nkutuli hano president wange wa Kitara FCR hano tukalira hamu
basite nahona abanyakuri hano baine saba ba division abaroho honorable Dema emuka na abu bampire deka ibiri mu imuke for recognition abukuba alona abandi abali mu kutekaniza kuli waito mukuru wa Kick Jonad kandi timu ya Hoima East roho tinyina bigambo bingi waito mlodi imanya naija kuongeraho nayo bale kuija ebigambo bibiri biyonka kyo kubanza omugorosi mpaka bamubalize ebintu bingi kandi itaba hano kuruga yatwairwe twa reporting twikaire na Jonad muno kandi agumire oiroho atakaferwaga muzaire we ati adire Brian inikize huyo baititwe atakaferwaga muzaire kwa bankanyo na muzamiri nawe kayizirira ijwere niwo utakumanya hate kiri halijona no bwaba kuzire obwira sakuja haka dakika kam nikakutocharingo bwongo obuvona. But I say one thing, be calm, it is everywhere. Kionka tusime mukama ruhanga ngwiwe ina nkukuli tusime tumutero mungaro muzeyo Jonad osobore kutikaliza hano kandi nekisisani kiro mukama yebale abena arem rwebaga tubagenda tubaza hano twagamba akayelo katabura muhana na Jonad akayelo mukateke mu muno ngenze kurani kamulika hano habo kuba no flaga bayara waki wa NRM kionka this time ukangamba tokuija mukayemo pitalo talo ekyo mutatini ikyo bwino bamana bazatekerere kandi batamuntu wo ekitwakitereza ekyo kyaho ngo mukura ya rugano nkwagamba ekikikakoraki kikahwa babikananyolekeza kababitota we NRM mulika kutuolekeza obwara ntu bazabite byamani tulimbite byekitinisa Dema wakusakiba za urundi na baba banka kwakana kale ebigambe kinyezi kubaza hongo mukama yebale Jonad ali mu NRM kandi mukulembeze mugenzi waitu baite kindangirire haliwe ngutali mukaruko ba MP kyonkibalize nyemerire hano akarumu nako tukamanya aragirege yerebemu akuba cyacema nakyangambye gakwenda yamugamba Dema takangambire kyonka Dema aratugambire kwanu walumu so mwebala babayiroho nkusima abantu abegena itu hano bwire bwekiro twabaho kandi twatekaniza nkubaza anti abukuba ndi mutayi no ndabandi mukulembezi kandi wetu Jonad akiki tukyakusemba mpaka bujenje kuiko obutwarura ngo mugenzi omugurusi tumusendekereze kandi ahumuyire mu busingi nebigambe ebyo tinyabaze bingi mukama omugenzi amuhe ekihumuro ekirungi kandi ayongere nyabomeire abaho bomezi abahene mukwenda kandi obwiro burahika nkarevurane kwagambire gatwalo muomu mukama balinde webale muno meya Bosco Muhanuzi omukuru Jonad yakutaga na waro hano twereze omukono Jonad yakutaga yes arohe nyuma aho tuina Honorable Nasif aspiring MP Hoima East na rohano tuina omsigazi Julius Muhereza ogonawata haki ayusa linka nabandi muhamba tugende hali entebe garukaho tugoza kutangira muno owekitinisa Julius Junju Rabigirwa chairperson waba flag bearers Uganda yona bena rema bagwire webale kwijo wekitinisa kandi wire wona Museveni akubayijuka inywe akabana babazaho ijwezi webale kwijo hati mukuseka kinya abantu munsobera nkubaza point zange nye mulao otyo akaire kano ngozo kuongera okutangira Mr. Douglas Rwanga, you're most welcome at your team. Douglas, thank you. You're a very good friend of Jonad. Ngoza kutangira nyakyali tukuzika tugenda kuzika mukyali kibakweta bihanga tinuko bujenje ombusabadikoni obwaikoba omburolezo wa masindi kitara nabwe ensongege munyikirize ntangire omukuru w'abakristayo ombusabadikoni
obwaikoba obukutwara halizwe enjiri omuburwa wake arugireyo kisalizi hata kaire kano kanyete meya tinda mpimire dakika unabimanyire ebye Adieri Brand Kaboyo webale kwija gamba trole. Kansabe na President Kitara na waije abanyapolipo kura senior citizen Dr. Bategeka Deputy Mayor Hoima City na bakansala ba Hoima City nywe na mwemere abanyakuli hano akaba division wabemereze abo bakansala ba Hoima City batukora nabo ha city level aba division mayor wa East Division habuna bakansala aba East Division ambalali chairperson wa NRM chairperson LC1 abanyakuli hano engineer waitu kandi muto wange Jonad no mukyara wawo na family twizira hano kuganya na inywe n'abantu inywena abazike abanyakwizira hano kugumiye keno mwebale muno kwija tinja kubaza bigambo bingi auka Jonado gonganja ni yange muno kandi muto wange nizire hano kugumya na timu endi yona abo family yao kurugwa umugurusi wanyu na timu yone rugire Isaka auka tukulire Isaka kijungu abanyakuli hano n'abantu inywena bayizire mukama ruhanga ibale kubaleta kandi mwebale muno kujja kwatiraho engineer Jonad na family na mukayikuru waitu n'abantu inywena abanyakuli hano Jonad ayambire abantu baingi muno nobokura hanyesere president nkwetaga abazeho nukumfundikire nka timu yaitu nka Kitara kandi ono mukuru nwe president wa Kitara anyakuru osazino ito tukahumuraira tukagenda atu ono nuwatu emereizeho kandi kura ekitebe kikoto muno CEO nkumure nyuma nabandi abakita president bana abaza murayemera abanyakuli directly under niko ahaye ebigambo bike mfundikire mwebale muno Lord Mayor aba church na aba polipo nyonka president wa Kitara na nyomba wa polipo nkwenda kusima omukuru Jonad na nyoni wande serehano gonza family eno mbaire ngimanyire nkwenda kusima muno ntakabalizo obugambo bwa bwangu nkwenda aba Kitara staff na aba players mwemere babarole abaiziro bataito bokuba tu training kutera mpira gwa amani kutera Viper yes muibara lya Kitara Football Club no muibara lyange tukwenda kwiki okusasa kwa amani muno ha sponsor waitu platinum sponsor omukuru Jonad abokurugwaho mugurusi Jonad abaire nangambira nkanyo president wa club mugurusi wabaire ali mu irwaro kandi family yone rwaine muno kurura mugurusi ono yasigaraho oba yayongeraho obwomezi bwaye munsi baturuhanganiko saziro Jonad nkwenda kusima muno na family abokurolera mugurusi kuhika hawire buno mukama bwa mutwaire itwe nkaba Kitara Football Club eno tukagitandika kutunda bunyoro munsi yona kandi nkwenda kubamanyisangu mu Uganda yona busawo timu itakateraga ka Kitara Football Club baro timu esigaire timu zona tuzikwata ni tuzitera mukitero mungara kandi omwako guhoire tukasobora ku representing ensi yona twagenda Libya mu CAF Confederation kandi nyenkya tujja kusobora kuziika obukuba tuino mpira gwa amani tujja kuba nitusamba n'abanywani baitu ba Vipers eri emu team za Uganda zikusinga amani baitu tujja kuba tugiteera kitende kandi bitulagiteera tujja kuba nitusobora kugenda kufuna ekikope kya kabiri ekya Uganda Cup kuruga ense baho bunyoro na saiden yone kabakitaka twaraga kikopo kiensi yone kya Uganda yone Kitara nibo yasokere myaka 3 eno so nkwenda kubasaba mutusabire tujja kuba nitusobora kusinga mpira ogo kandi nituteeka Kitara hamap obutwa gusinga
bakateekaho mitwaro mukaga n'ekichweka yetujja kuba nitufuna kakusanga tugusinga Uganda ejja kutwa mitwaro 10 n'ekichweka na CAF netuha mitwaro 5 niyo mitwaro mukaga kichweka zikuba sente nungi ati tonkaba ya dola mukusaga ama mitwaro mukaga ya bakansala mitwaro mukaga ya bakansala yibagaba haamfu harufu itwe nka Kitara Football Club tukozere contribution ye milioni 5 hakuzika ne rugamo nsaho ya Kitara Football Club omupira gwemeza bwao sente muhambaro of course na Jonad tukamuteka timu abokuba ina akasente bobota ina akasente tukuteka timu na president akuija bwenda andugireho mutemwa bokubota ina milioni 5 tutukwa aba president zo kutandikiraho account so muhambora asobora president akuija ina kuba ina sente bokubangia kuba ni Marek Sanja kyemyaka 3 otaina milioni 5 cash tutukwikiriza bokumpira guli batira sente kandi no mugusamba kurungi mufuna sente omuzani waito media akagenda bakatwa akasente n'abasambi abandi so nkwenda kusaba bazaire abaina abana barungi tutandikire timu ya abakazi ne timu ento mubalete nikuba sobole kufuna akasente ukimanya omusambi omu akusinga budget ya Hoima City omusambi omu wa heru atalo wa Kitara omusambi wa mpira wa mani na budget actually budget ya ministries ezindi musambi omu akoba na zidabulinga so na Kitara kakusanga tufuna abasambi bayingi nkabo nobukama bokusaba kuba ni bifuna mu nabunyoro yona nesobora kufunamu nkona kubasima muno ito nkaba Kitara tujja kuba ni turugaho hati bokuba tugena Kampala tujja kuba ni tukampingayo wiki yona bokuba tukumara mpira gwa Viper tujja kuba tusamba express kane mpira rai kuwayo baite kyamani muno nkusaba aba politicians mwije mutuhagire Butema hamipira esato itugia kutera Vipers tuine mipira ebiri da Vipers Butema nkusaba aba politicians baije tujja kuba hafiwe refund our politicians benda yuka fuel refund tujja ko organizinga muije mutuhagire baina nyo muje muna akasente muje muna akasente mutuhe na ito tubahe nkwenda kubasima muno na meya kumpa kagisa kanu kubaza nkwenda omukama omubiri gwa muzeyi waitu agura muzekisa webale muno president kandi nyamugwera nka vice we kandi nka founding president muhambo kiholi kuba president nkaitwa ababairo president oyina kuba na kasente adona yepikira kubamu awokawali mu line egyo arumu Jonadi nabandi kujo na ali babi barakaja mu kitebe okaterekera kurunge kienarem abo kuba aho oja kuingana ingana kurungi baitu abanyakatagara ba mukama ntubasima muno mwebale muno mbainoho vika na ba reverend na batebezi baitu na ba pastors abanyakuli hani nywena mwebale muno kujja gumya Jonad kandi nkohulire ali babi okyetegereze ntingo emipire kutalibaniza buli tukasambira home and away tuli Libya hati owekitinisa president government ye NRM etombekire kisa ekemitwale ebiri ekensi yona so tukusaba abantu mu taking advantage nti ekisa hekyo kigenda kwani kireta abantu emitwale ebiri tu planning kurora tugoboroiremu apuli wakangambira program yeira awokwali ne ibahali so na abantu abandi tukwenda accommodation tukwetaga ohukulira harungi nebindi tu planning kurora tu benefitingire omukisa heki so engineer Jonad tukusima webale muno wiki hoire nkaba mu ofisi yawe wa maisha mulingo mugurusi kwa tabaire kurungi kandi twateka mwesa baitu mukama ruhangana kwachuiremu so nkusima na family mwebale muno kumorolera okurora anti mukama ruhangana baramutwaire inyo ogwanyu mugukozere kansaba mukama ruhanga asigale hagati yanyu haitu abagumye kandi abalinde kandi abongereho n'ensagi buli kimu kyore kimumukoleire mukama ruhanga agenda kuongeraho njwe nabaziki mwebale muno kwija kandi mukama ruhanga abagale yo kurungi omoyo gumugenzi mukama ruhanga aguhumuze ombusinge na nyowe tinja kurandaiga kuyikara abokwa twina hokuzika haimerunde na musite muno ndi mu east ati kuraiga ningena mu west
mukama ruhanga abagale kurungu mwebale muno kwica webale muno haro ekihandiko hano muhamba tenya agambire nkisome kirugire Isaka Kijongo lindaho tugenda mu family speeches omaisaho leka tumale political okay kija kusoma akairo maisaho webale muno wekitinisa meya Brian Kaboyo adiere omubito kwijuko kintu kimu kunywanisa omukama wa Toro ali kukwata hali ndora omukama tahikwa tukagaya twakwatagana n'omukama wa Toro Brian ogulodi meya musajja nyamusanga ali waseno abamali yoka muchule kino bakona timukena ndamirege babi ali nyenkya nkwitirane ekando tulabateera nyabura kale hata kaire kano ngonza kweta owekitinisa Julius Junjura bigirwa Honorable Teacher Mami Honorable Sylvia Nalumaga inywena besimbira level yaba MP Honorable Jonan Muije just throw a word in less than a minute Charlie Muije Honorable Junjura Kuwene Honorable Teacher Mami I'm giving you just a minute please kindly come besimbire Honorable Mwana Nelson Charlie please come Tingonza mbayiheho Charlie hano Charlie besengereze Honorable Hoima Weston hano kantaku muno nagaka protocol observed itwena utuli hano tubana ibara limo ngo tuli baziki kanda mukoro kagono tubantu turamukya ngo musibire muta turamukya kabumboine nebizibo inyende mugaruka mungu tuboine nabyo birahwa na nyonko baramukya ngo kamboine nebizibo aimeriro maiso ganyo hano banyeta JB lawyer kandi kulo bumbabo haguzo mwaitu banyeta wekitochi ndi munki charginga kigenda kumulikira abakulo mwaitu ndi hano aba mukoro go kuganya hamunekeno munywani wange engineer Jonad tukora hamu ombi tebe bitali bimu nebimo kandi aba client wange ha Radio Hoima abokuba nkora Radio Hoima nka chief executive manager ndi hano ngwikyo kusasa hamu abeka abo Ruganda abukawa munenganjani tiyine bigambo bingi baitu ningambangu mukama ni wagaba kandi ni wayawo kandi twena tugamba ibali ya mukama lisimwe baitu ngwijweri tugenda kutandika akaruru na nyombirum figati ni yenu wewe ni yen tujja kubaturum ni nsaba abahiba amagezi tukwatanize twena tusobole kufuna omwekolembezo murongo mwebale muno omukama aherezo umuyogo omugezi ekiwumuro ekigusemerere mutiyo muno emezeru kwera aba politician abakuru bedini mu bichweka ebikwawukana obambite ebikwawukana abataka a family na menta waitu engineer Jonad ngwikyo kusasa kwange ha family amabara ne iraka ninyo na Chief Ahmed abasingo bansanga basemerere nibateka kakiki manya bakiki tusangika omutebezi agenzere yabaza batu wabaina abaza batitabaine bakotinga abyabaina abaza embazo zona abalize hakufwa baitu kandi hakufwa iwe nko omuntu obaina okoma muki ebambe saha kandi obweba saha nti ekyobo okozere oboli aho nikyo munyora aita ekirali ekyobo osigire enyuma nko mugurusi waitu akiki Christopher yaleka ekirali ekyabana omuli engineer Jonad iwe halo oli okwo oba no kizamu owe habuze obukufa olekereki abolekere enyuma bakwisana bata oli nsonga abwakyo mutayina achura oboli munsonga abwakyo mutayina asemererwa oli nsonga habwaki obokuga mukichweka buli omuna asemera nti wagenda oba oli nsonga bambe wokuruga obuli ombona nibachweka enkizi nibagamba kandi yagenda tinja kurandaiga muno baitu mubigambe ebike nyowe nkanyowe menta waitu yagambire nti hatia akika utakiroho nyarugayo nkanyona Chief Ahmed
aspiring MP Hoima East flag ya NRM nuko nsobole akiri kwekulembeza ebirote byaye omanyika Hoima East tukaferwa muno abantu abambata birole mu makuru bati tukaferwa indi tukafero okwiya onsasire muno hali bagindi bagamba mbwa omukuru wa moti ni wogo wenka nangwa omukabani mutomesa abagurusi ali muloko mwagambaga your future is tomorrow and our future is today ekano mutulalinda tukarugira okimu future tukuba tukirimo nebigambe ebike nkubasaba onda ijoku for consultation tubeki into kimo niko na campaign zijaga amabugo mugakuwasenye wenywe nabakubaza bulaka kumara nandetera njagataya kale webale muno abalisa baitu abayizire kandi abekulembera omukoro guno gwe kitinisa ogwo kusendekereza muzeyi waitu the chief mourners in absentia ko bagenzerera obabani bagamba chief mourner but I'm also a chief mourner baitu nawe ayebale muno kwija inywena abataka bakabale kitagi kinogozi na hangi hali murugire mwebale muno kwija kubudabuda omunyiwani waitu enganjani yaitu Jonada Simwe bagamba tichamami waitu ogo kwa tichamami kaitu wako na nyonya behera kim na hawe kinyobu mbamu Hoima district basinda okuihuwaho niti tusasire muno habo ruhanga akakuha ruhanga yatuhereza habo kuba akakuha yakuzara iwe watuhereza oikaire no supportinga bintu nkusaba ogume okuba enfuzi hanu ziro nyingi nkwendo orolereho abo kuba abantu bakuzire kandi bali enfuzi munkoleho muti oroki manyo oli enfuzi irira nkusaba otezeho mutayi wa mugambe mukazi iwe wa musajja iwe ngonza mugambe ngonza tichamami agambira ngondeze kimu habo kumano bota mugonze byona nikyo kimu ndibasire hamu na mabugo bagamba ekitito kiwane kingi kikoraki amabogege mtwaro 10 garoho habo kuigalira akahorukano omugisa gwa Isako gwa Yakobo gwa Benego gurubatiroho inywena hati nebyo byona wevale ninyo trezara mukama bumpairege mukama ruhanga simu amina amabara gange banyetake muhendo Sani McLean abe kanisa mwebale muno kutwereza tusomere mu bingi kimuhale ebyo niko kurorangu tofokere kifurukwa omaiso ga ruhanga baitu ruhanga kusigara alo muliwe nsemerere muno kuba hano tikirikiro kiembazo ezaitwa abapolipo baitu mwebale muno mugisa guno na muno muhamba kiki na nyonganya muno na flag bearer waitu Mr. Jonadi na abagenzi bebona mukama abagumye muno obunda ijaba abagenzi bange munyesigise ekikaro ekya member of parliament Hoima East nyizire kora abantu bange kandi first ndi mpya kajese nekta hanu tukakora na ba library aho ba moisty kyo muhendo mboinegala byoma mba ntaga ninkora makuru na UBC nsemerera muno kura media personality hanu webale muno kuija na abagenzi baitu inywe na bali hanu bulo mayizire mukitikie mwebale muno ku okyumro kyomugezi kibe kirungi ni yesare ituina mukama abandindire inywe na bagare no busingi amen all protocol observed batwairo biro butito na nyonkumanyira protocol emanyirirwegeira amabara abanyesere Silvia na Lumaga bali esima empaka kiki habo bire bono ndi deputy city mayor baitu aspiring rundi nyemerera kikaro kyomukazo omukurasi mu parliament abo Hoima City na nyonkuleta okuganya okuruga omweka yange nkwenda kusasira enganjani yange Jonad Asimwe owekitinisa mahano muno kurugwaho muzaire kandi ninsasira na boruganda bona omubwire buno tutubana bigambo bingi kigambo kiba kimu mukama bagumye kandi abahemba bazi habo kuba no watuha kandi no wayihaho nebigambo ebyo tata waitu mgurusi mukama akumuze omusinge
webale muno Honorable Sylvia Nalumaga Baliesima katunge ha owakabiri kusembayo then tugenda akintu ekindi abahereza be kanisa abaziki nywena mu bitinisa byanyu mbatangirire na nyowe amabara ne iraka wamani Jona byakutaga akiki omchwezi nzarwa ya Amparo muikazi wa Kikwata Migo na nyowe nkwenda kuongera iraka lyange hali abatayi bange banu maybe ntakagenzera na nyonye simbire mu kikalo kya member of parliament wa Hoima East nyowe tindi muhyaka nkaija season ehoire nkaba wa kabiri halo mukuru ono engineer Jonad so ngarukire nkunira flag ijagi inkwasa muhamba NRM ina flag bearer aizirali hano akiki na nyonyizire kuganya message yako nkakasindikira mama wange kwa nawe musomesa akaba tutor na wakatandika ali tutor yaba principal wa na Shimoni so omugurusi abera mumanyire kurungi so nawe ntumire amuhumuze ni sentence ero mukuru we tagaraba mukama inywena munyikirize mbasime habwa omukoro gunu omulingo muguri basize kandi nyongere ntangi omwana wabona ni nyowe kandi ababuhaguzi East bacyuyiremo nti Nelson Junjura niwo kugenda kuba no tukuratira habo isaza ya buhaguzi East mu kurato rukuru rwihanga habiri ebitekerezo biriyo bingi muno kubifuna kandi ntujja kutandikiraho mugiya endaira muno baitu habwa kirokinu munyikirize ndeto kusasa kwange nko muntu habo kurugibwaho omugurusi waitu kandi manzi mwene waitu kandi mukuru wange engineer Kiki Jonad nyikiriza nkusasire baitu ngambe bigambo binu omwaka 2007 ebiro byokwezi 2 December Yolamu Junjura atoki omusingo nibo twasoboire kuba nitumuzika nko muzaire waitu ari kugonzebwa Bishop Nathan Chamanyo atenyi akagamba ati akagamba bana ba Yolamu Junjura muhairu omugisa habo kwesanga nti inywe ninyi mukuzika omuzaire kiba kibi muno kasinga omuzaire niwatandika kuzika abana ekigambe ekyo mubwiro obunta kikenge baitu mpora nkagenda nyakiechumitiriza nyakietegerereza kimu nzi obundu omuzaire waitu obuyakubaire nwayikalira aho narura kandi omukoro gwo kuzika omwana omubuhangwa mpore Sara nisaba nebigambe ebyo munyikirize nkigambe tuina ebintu bindi bingi muno ebyo okukora kugonza kubaswaba abarugonzebwa buli kimu kyone kyokora kitekemo amani habwo kuba obutukuba tutakozere na amani ensi ekuija kuba etakutulibatira kurungi nebigambe ebyo ningondeza omugurusi waitu ekihumure kirungi kandi nkimanyire kimuntu na nyowe Nelson Junjura atenyi kiro kimo ndi musangayo mwebale muno webale muno wekitinisa Nelson hati mugende abatambwene muntera mobile money ngozo kutangira bano ngoza kutangira omugurusi Edward Kyogonza ayabaire principal bulera ko wa PTC habwe emyaka ekwingura 15 kandi yabaire mukamu w'omugenzi mumutere engaro musajja mukuru arugire kibale akayirekana Tourism Service Commission akateba kagaba emirimo omu district ya Kibale ngozo kutangira muno owekitinisa Mao Florence Kato Mao webale kuija ona akakora n'omugenzi yemera aho bakurole Florence Kato nwe chairperson Hoima District Service Commission hati omunyora musti bayijuka nkutangirire mazire kurorango muroho kandi mukakora n'omugenzi kandi muzoko musajja mukuru mpaka ne mumanya kurungi kumutukiza mbesereke mukabaza hakagambo nobulira badakika 2 ndaba nkozere kubi bantu inywe Mao Kato omunyoroti bayijuka omunyoro Kyogonza muyije hano tata mubaze hakagambo nkubakora kubi mutabalize kandi mwahereze mu government no musajja mukuru ono mutekane ko kumukayikayire abantu bakuru bana basomesa bano ne bayijja kubaza hali mugenzi wabo Christopher mpaka mugurusi wa Itakiki
outro kuziika akaire kano akupapa taha abandi mwenda kwepapya amanya kutukerereza oha yakusiba awe bali muno mugambizi omukoro abekanisa batokulembera omukoro gwa kirokino gwokusaba tusabira omunywani waitu ya polipo abanyakurona abandi bagenzire abantu enywe no mbitinisa byanya bakinogozi bakisura kabakabale nebyale bihereireho abantu inywera abanyakurugira hero ya Hoima City na Hoima District abasomesa bagenzi bange katwakozera hamwe no mugenzi mpaka Christopher nyemerire hano abagenzi bange babiri aba side ne side Madam Kata Florence twakura nawe kana kakwa no mugenzi mpaka ona ali chairperson wa service commission ya Hoima yonyika nyemenda ba chairperson bonka side eno ona ka mukamu wange kana ali supervisor icho ibabiri no gomugenzi omunyole Edward Kyaligonza nali chairperson wa service commission ya Kibale nyonde hano hagati chairperson akogabe emirimu ali kunu onda ali kunu nyondi nzira bampe nkugonza okwikya okuganya kwaitu ite kabakozere bulera abayikai nawe abasoma nawe nyoka soma nawe mwentisi masindi yasoma nawe kyambogo mwaka gwekienda na 8 na kienda na 9 tusoma byetu byobusomesa mpaka Christopher manya kurungi munyoro mpaka Christopher unkumanya twasomera hamwe akali msajja mugezi na yegesa science biology chemistry nebintu nabimanya kurungi kwejuka kurungi biro bya polipo akararo munyane wanga cyaro masindi akagamba ale akadizindaro munyowe nkegesa okubara n'enyenje za kunkumuka kugonza kugamba no munyoro mpaka science akagegesa n'enyenje za kunkumuka tikugonze kugamba ebigambo bingi munyoro mpaka akoze emirimo nyingi Jonade na bagenzi be no mukyara we atomufu akati Grace nkumanya kurungi paka bali muntu w'abantu akozera bulera kakola dohaga akozera busubizi akozera emirimo nkwaro hanga ya mugambire tingonze kugambe bigambo bingi abakambanga bagabe emirimo leka nabagire kibakubaza ono bale muno obi aba zikinya cyaitu cyakainga cyakasatu mukuru Jamiru akabana bazahali omugenzi nka anyahumwire namutwekera message namugamba Mr. Mpaka Christopher was an excellent mathematics and science education tutor kandi nkakasanka bazamananu aho kwe bintu biye bikengaga kandi byabagana abaza yabazaho gebibi kukwataho ebitakumkwataho tiyamaraga bibaza ali muhulize hamulimo era tayina nambere yatungire disciplinary measure mukama amumuze kurungi nyo obtasisa bwire protocol observed na nyowe nkuro kusasa kwingi habo mgenzi waitu Mr. Mpaka akasoma na husband wange kila sehemu Kabalega secondary school omkyara mpaka akiki tukasoma kila sehemu Satito Winyi secondary school kurgo msenior 1 kwika msenior 4 omnyoro Jonade engineer bakora hamno musigazi wange obeta kato kugonza kato nuko bakora kile ekyo kya omugenzi mpaka yafuire tabani wanga kanterere esimu yagamba omnywani wange afuerero ise ngahuro kusasa kwingi kandi na hati tuino kusasa kwingi kionka mugume mukama nuwagaba kandi nuwaihaho ebikuru bya mpaka nkasoma nkakora nawe ali msaija murungi kandi na isaija mugezi ali mugezi muno kandi nkubagambira abana ba Mr. Mpaka twaikaga tusharinga na madamu bali bana bagezi muno kubasima mwe yebale kuzara abana bagezi amagezi ga abana be gaise wabo
hamu na mama wabo kankusaba mpaka mukama akwe ekihumule kitaho wabo. Amina. Webale muno mwebale barongi. Timanyira bagenzi banga babusubize hali ya humulira ale baba izire abari busubize muroho kagamba gatowe fondize ikintu bafudikire. Could the team from Busubize be here? We are around. Hey. We don't do things like that. Ija. But no basaji yakoze nabo evening hours Mr. Mpaka bakuzimanya kurungi. You will come. Itugambire bya Busubize manya mu Rujungu manya mu Rwanda tikuma. Protocol observed. Arthur Okurut is my name. Amos, my OB. Florence, my OB, and my OG, and only that I don't remember him. It is sure very sad to stand before the body of Mr. Mpaka. Mr. Mpaka, I have known him for more than 15 years in teacher education. Mr. Mpaka, like all the speakers have said, was a very bright and intelligent man. And he was an all-round subject tutor. He knew all the subjects in depth. I wouldn't like to waste a lot of time, but I just want to say that for us who have come here to bid him farewell, may we say that may the good Lord bless him, his soul, in the right place. I remain Okurutu Arthur. I am a tutor in Busubizi Core Primary School, Primary Teachers College, and I tutor and coordinate in Chankwanzi district, specifically Bukwiri Coordinating Center, where the late worked before he went and worked in Kisojo. May his soul rest in peace. Buharabaloho omusajja ahireyo kurungi mugurusi waitu mpaka ni babo bamusobereye ko musajja omugezi nkira ku interactinga no munyoro Jonad obo mutamumanya habya sente ne byenare musajja mugezi Jonad ebintu byabibaliza physics chemistry kana nyo nizo subject zangezo dore itime iri munsi ngo muligenda mu iguru nyabura. Jonad is a very good mathematician. Baba nonyumya nawe okubara kumwikara hano and currently PhD gimalirize buloka banosomo kagimara in engineering magita mutere mu ngaro bantu bakanya tali musajja just wa kicha musajja we kibaro kanda akisomera ate bigger level go musajja wo kurorogo buongo ruhangana wakereirwe kumfora nkayiwe hata kaire kana mtuheregera ngoza kweta omugurusi waitu Dr. Lawrence Bategeka oli hano munywane wa Jonad musajja senior leader senior citizen entrepreneur omudakika nizezo tinda kupimire tata ijo baze hulero kan tugende hali family speeches tuheregere wevale tata abaziki nyakyaitu nyowe timba ira hano mbere Kampala nyizire ni nyuruka kujya kweteraniza hamukoro guno aba Jonad na Grace Mbabazi tiniye iba ndisobeze nyowe nkasomesa mu NTC Masindi ubu nkaba nisomesa nakiraga kuitirana na mama Jonad hali Kihande kandi nkaba mazire kora na mkiara Jonado mama hata munganyire kuterwa bule bintu na mama mogo tukakora hamu umwaka gunyebere Kitara Secondary School niti tuwatandikire Kitara nyenkusima ruhanga mpangaize hutiriku
so mama Jonado ogwo amanyire kurungi ninkyali mu bintu byona nawe kyo bwafereirwe narwanikika buhika kwija kumugumya abukona abana be abamu murora izire Mandela Secondary School nawe kyo so kutamanya byo munda byona kyonko omuntu obunyamanyire 1980s namumanya ninkyali mu NTC mpulire omugenzi akasomera mu NTC mu NTC nkaba deputy director bwiro nisomesa okubara nisomesa na subjects ezindi aswa kuba tabere mu class yange kyonka nkaba mu NTC Masindi nintendeka abasomesa abo nawe kyo nyizira hano kuganya na mugenzi wange Grace kuganya na mutabani Jonad okuyihwaho omugenzi on Christopher mpaka nja kulengaho mbe Masindi hakuzika akwa nyize ni nyiruka tinka ikira no mtawo nimpikirali nyaunguka na ijahana nibo turarora kukwataniza nko kuturazika mutiyo muno okumpliriza nyene kinde kigwe na nyongero Donald bategeka bakire akwesimba hakikaro kya MP Hoima West kandi nyewe nkwesimba kya bagurusi Itara Village webale muno atenye omuranzi webale Honorable Dr. niba basajja ba PhD bano ebitabu nabisoma nabituurayo otakene kyo kyamubanja PhD Dr. Bategeka webale tata hata kaire kano ningenda hambazo eza family kanyete babiri bonka abansabirege kubaza nja kuba edakika emurundi ibiri ngoza kweta omuko Mugisa David Kinumbi drivers izile musayikire basajja bali hano bakabinga engundu ekintu bakingana ingana matini kirubata omusajja kabatungamire batayina buhikizo mwije tatu muko kandi His Highness King Jesse Nectar ijaga hanaiwe obwaramaro kwate mufunze omahure baine kite kibatwegese kibeta summary utamanyire summary tokora mahure jono kubyetegereza you summarize words but you don't deviate from the meaning summary. I think you are communicating to me by the virtue of that statement. I'll do the best, man. Ona genzi ya ntabulu rujunguru antwara gonzene nyiragura aye kanisa our politicians hamna family nyakuferirwe omurujungu tinkira kwenda munokolesa kigambo o protocol observed abange munabageze omurujungu bakakiyanga wetu engineer anyakuferirwe mugorosi nyemereire hano ombiti bibiri kubanza tusendekereze omnyoro David ono itonka bakinobi drivers kandi hamuna family ye kuja kusasa naiwe oba kuganyira atali gamba kusasira batu kuganyira habo kuferwa mugurusi wao kandi David yangira anti tikiri kionka kubali anko wawe baitu mugurusi ono mukoyiwe abaira ali munywaniwe ajonadi niyo family arumwe kinte kinkutunulira maki kumponiriza kana abando murababuza vanti mujya kubaza Christ obokurara umukyara Jonadi nawe bakuyisana
you see that for a face. Hatu when you see the mother of Jonad and the late Impaka, bakuisana ukura na David nenyinde okuro kati nkumanya mu kikora muta. It is very amazing if you observant. Antakasomera baruhenu Jonadi obonsomere kandi Sylvia Muzei nyaro bintu abanyoro hali bagambira orufumo rugamba amaizi gakorukuta hali gakorukutire nyonya manyaga science okagihambiriza yawe omojogo nyonka ni soma senior 5 Kitara secondary akusana yawe ali musini ya kabiri ne bagamba nti omusini ya kabiri ali yakoja kakumara yoga chemistry ntamanya kaliko omwaitu one day ni nturuka mu gate kutaha ne gali yange ya road master ntagisangeho hati kugenda kuija nkaro moja ila guira ali mu uniform ya Kitara ahimbire mihogo naruga kavale yanga omisanto erege gali yawe ngeze kutabara mihogo ekintu ekyo nkirozere mukama kitekaniza karantoli wa bujunanizibwa ijuko musomesa ogwatuzire no mukyara atuzire Jonadi yasigaragalo muka obujunanizibwa buno akikyo kabutandikayira bano bakorozera hano politics tingoza babyalo bakwesiho muno ite turugira hara. When I'm talking of Kitara of the other century okubijukira kimukurongya kiki so abandi bakarozere Isaac izira kojo kanyankole kaena nyagambanka omojo wakavale so Jonad anko wawe akusasire muno then night aba Kinobi Drivers Cooperative Society ntukora Kinobi aho nkwenda kumanyisa abantu Kinobi ebya muhamba byabalize kagenda neterekera ayabaira fokero nyineka tukamwihaho kandi kintu kyabulomu we are working smoothly and we will come you to deliver that good service in transporting you in that logistic manner. Ebaruhano insaina ngibalize kyonka kangisome bya mukama Mugisa David Mparo South East Hoima Mparo South East Division Hoima City ebiro kwezi kibanza kandi ubutumwa ubuganyira halo omwana we Jonada simwe nabagenzi be abokufura mugurusiwe kandi mukama akugumye omukairikano akazibu kandi we nka anko wa Jonad uwe ne family ye basoboire emitwaro 20 kurora ekonyeire hakutekaniza okoko kusendekereza omugenzi kandi hire kangarukira muhamba atwerizego obwire batukusima kandi Jonad yabambi hulire ijo twekulembere mu system NRM kijja tukolera akwe bintu bino yana bagambye bakotaga bibe monitor biri bya finance kandi amani kimanyiro inago kumayingi mutyo muno abokumvuliriza bagambe getwereze King Jesse Nectar oiro hare bitu balizo nawe twagamba aja kubafunira gakatabo kataitonga kabanda bakuteka ga matafwali akira aramuramuhaga kasente katoito abaziki nyakyaitu baitu Robert Banzoije Robert ija chairman wabanyakyaro nayo ija abazini kabataito kinkozere kubi Douglas Alinga abaziki nyakyaitu nyebya protocol muranganyira kyonka mwebale kwija akiki Jonad kiro kimo akabaho omusaija yazara abana basatu abana bano bayikaragani bakaguza ohali twara obugweto omanyire nsemerirwe muno nti akiki talini wofire mzeyi no wafi kyonka ite turo kandi webale kutuhagiraga nyabata manyire banyeta Jesse Nectar
mbamuzini ono bamweta Robert Prince abamuzini kandi ali pastor ono bamweta Matrix abamuzini kandi ali producer amanyire omukuru Jonadi ono takangira hakusagika abekanisa kusagika abatakwesobora kusagika ab'omupiira baitu naitwe mu entertainment atusagika mukambege tuterera omungaro mayeti kikanya omulimo gutukora abamu baguroranga ogwabayaye abanyube enjahe abatayina kyokwekora nekyo kyobalize ambaini kusobora kiki omusaijo ono obuyazaira abaana be basatu baikaragani bamukaguzo hali bamugwetwa kandi kiyana kubona bakabasaije hati yabagamba ngenda kubahereze kirengeso kimu arakihika nuwaija kutwara obugwetwa abahereze embibo yebicyoli kikopo kimu bulomu yagamba arayeza nuwenja kuhereza obugwetwa bagenda babyara busaho ayamereze omu yaba mugezi muno yagenda mu store yagura ensaho 2 ondi we ekiyakozera akagamba wewe taata nyebyange bikalema ebyange tibimezerege hato wakasatu we kandi we akaba mugezi muno yagenda yagula ekikopo kinda handi yabyara we yagumisiriza ebyo byayera hato byera ola kayijana gamba mzee yebyange ndesere ensaho 2 biyezere ondi yagamba wewe nyowe ebyange mbino mbiresere wabiguzire bugura hato ondi yeje yagamba wewe nyoranganyira ebyango bunyabibyaire bitamere hati bano bakabani besunga mono ola yaguzira akagula ensaho 2 aya twaire kikopo we yaleta ensaho emu hati yabayikaliza yabagamba muri inywe no muntu arabire kirengeso kino niwona atalesere habako ebicyoli kabambi 2 akiki nkukusima muno webale kuba musaija ayalesere atalesere bicyoli nti otubereireho waberaho bulomu kandi nkusima mukama murundi gwa kabiri ndiwo kyali muomezi sigaroli omwana atalesere bicyoli nkuokayikaire itwe tusemereirwe muno omanyire kigumira omusaija kuterera omusaija mugenzi wesi mwaka kugama mbairi ngonza kura mukiyawo not because ntitakugonza baitu imanyito abasaija tugwa haingi halo kaika kura nebyetago nebitekerezo so itwe tukugumya nka abazini tusakuba turoho bake baitu nkugumya abandi abakira tujja kuba masindi nakakaka tukusoroza tikaka hikire kurungi baitu obukarayika tujja kaleta itwe tujja kwekara tuli naiwe mzee igonza ataroho itwe turoho Mr. Douglas sokoje anti kati bulijjo gwe moderator kati nze moderator omusaijo na kuija bamweta Douglas Wanga nuwakora NBS nikyo kiri kyambaye nkugamba nti akora program bageta after 5 NBS nezindi nikyo mayini bagamba nti Jonadi takangira hakusagika amasomero emizano bikina bulikimu baita tusagikana mu music industry Douglas badde nsaba Yesu yogereko katono nnyo eri mukama waffe just nsanyu senyo. Thank you so much. I'll use English. My name is Douglas Ranga. I'm here as a friend to Jonad. Jonad is like my brother. We work together on a number of projects to do with entertainment and talent development. Nayate muyigiddeko ebintu bingi nnyo, a lot of things. And me coming here is basically
feel tata. I also don't have a dad, but I know what it means. Ngamzeyi wo musajja agenze. So I'm just here to say, let's be strong. Mu byonna byonna Mukama atukuume, atugumye. And I want to also appreciate Jonad for his kind heart. Yagaliza musajja mulungi nnyo. Today is my birthday, but I was like, I won't celebrate it. I'll drive all the way to Hoima and be with Jonad. So Jonad, I love you so much. Itu abazini tugirabike bayitu Mukama akugumye kandi twatuli hano nanyowe bantirira Karamagi tata wange agwira mu kyogero betu nkugumya ajja kuba kulunga bukabagambe obuzibuli amukono ajja kuba kulunga mwebala bazini amabugo mugampe okay mugende mulamuke mukuru ekyamabugo ng'okumbagambire tukyasoroza itwe nkabazina ebyaitu zirugara nk'entuyuza mala bakubanza kuteera kivulu. Thank you. Agwire mu kyogero go mwanguhira bo mu kyogero bafa mutwale na kasero nkubagambira ebyogero bitaha bibi. I'd like to recognize the staff of St. Jude and St. Christina here present. You're most welcome. Thank you. Mwebale kuija. Hata kaile kano ngoza kweta tugire hambaza za family tukutandika na abana kandi abana nabakurwa wekitinisa engineer Jonada Simwe waitu akiki akaile kano nobora baliza hano kuno aliya kasana kaingi kamanyirwe itwe abatungeze entuyo baliza hana akiki tuli ha family speeches. Mwebale mno speech tekwenda kuhandikwa haba okuba speech ekolebwa ombikorwa ebikorwa bisinga kubaza nkusooka oba nkubanza okusiima Mukama Ruhanga asoboire inywena okubaha obwomezi kandi nkwongera kusiima Mukama abasobeseze kuleka byona ebimbaire ni mukora kyonka mwajja kubeeraho family ya omukuru mpaka Christopher na basista banga abamu nibaijaga nina abana inywena please buli oraba nomanya oina mwaka jini kamista mpaka rugayo nobora buyizire kyalero ntagantaka kuroraga ija for as long you have that what we call the deoxyribonucleic acid DNA antovu ndagamba muhamba lera abazaka gamba ko in full DNA muhemitwara 5 nyandi malira ndi mwaka 10 okay ninyongera okusima political fraternity ababayireho inywena Chief Mona Honorable Matia Kasaija in his absence, Honorable Patrick Obama and also Honorable Harriet Businge, all honorables, Jonah incoming, and many others. Abanta kengere kurungi amabara. Meya timanyirwa akyaloho abatabani bange aroho Sam no mukyala we. This is Sam, stand up. Banzo Emere and the wife. We married our wife from Florida, and this is my son. I'm the one who raised him. Thank you so much for coming to see your grandpa when he is being sent off. I have children also. Nanyonyi na abana abankulize. Thank you so much. Then fraternity ya PLOU, nywe na mwebale Israel, Honorable Susan. Susan is standing for Central. Stand up.
standing for Central Kampala, and we are hoping her to win to become the MP for Kampala. Is going to replace Nsereko. She's a very powerful woman. I call her the daughter of Museveni. Thank you so much for coming to check on. We are having also Bernardine. Please, you can stand up. She's also a youth MP incoming for Eastern Uganda. There are other MPs who were here yesterday to check on us, and the others will be there. Honorable Councillors, Hoima West and East, Inywena Nkubasima. Aba Hoima West Monterega Kabali, Mwanda Biaho, Momoshoni, Eyokwijale and opposite. Nyowe, Ndisasura Mulirora, Inye Mugendo Maiso, Muchombe Bianyo, na nyowe, Jakuchombe Biange, Wawile Buikire. Hanifa and other councillors of Hoima East, Babateira Kabali, Hatininywe, Musigaire. Honorable Wange Dema Aroho, Chairman Wekitebe, Honorable Junjula Oroho, na abandi Inywena. Then lastly, Nkwenda recognizing our church, Reverend Enoch, right? Yes, Reverend Enoch Nomtebezi, Sabadikoni Mumungambire, Itwenka family, tujja kubantu ijja mu church egyo okubantu sima someday, mwebale muno okutubeerawo. Kyaleero nyetegereze nti Kigaya yone kututwala nyonka yamanyonule Kinogozi kyonka Kigaya twina mama church going. So I'll be able to come to Kigaya and Kinogozi and see how we can work together for the better of our God's vision. Abaruganda nywena abasobere kujja amukoro guno okusendekeza tata Waito Murungi kandi naba Jonad family as Jonad Conglomerate Investments twina ebitongole bingi ebiri mumo mwebale muno kukwatirawo omukoro guno. Uganda Funeral Services, thank you so much for honoring our late dad, and we are so happy that you have given him a wonderful service. Our OBs and OGs abantarozere nanya bantabalizeho, please Tilenga projects mwemere Aguda and Tilenga team mwebale kuija awano abakuombeka maziba agamafuta kandi we are very happy. Tomorrow we shall receive more also who will be in Masindi who are going to check on us. Mwebale muno kutuliriza. So omaiso gang hano nkomwana tinyandendeze ndaige ebintu bingi ababito abamama ba anti bange balohana alo sweet wa anti wango wonyenda munasimwe alinka aligwanka weya I love that auntie so much. I think mom, I don't know why I have a name of that one. So my mother should tell me why I have one of the names of my aunties. Biama Biab. So Auntie Asimwe, Auntie Monica, Auntie others, where are they? Every auntie who has come, Nkwasima muno mwebale okwija. Obuntarozere, please. Borabolo mundo okoli aba auntie baitomba hinda nkaha monganyire. Jaja wange owaitu hano Ruth aligwankawo. Jaja Ruth. Banzo je. Onu nyowo omonsaraho. Yakaleka wa maija. Tata na iwe jakale. Otabiru. Tata ija. Tata. Ego. Bani oba tulesele munsi. Hatono omukurora alijaja waitu. Ni wazara mama waitu omurungi muno. History enyamanyireho okazara bana barunga kyaro. Kandi bali bahola iziba. Kyonka bali bagezi. Nawe kyo jajja webale kubayihamu. Naite twabaho nk'abayijukuru. Jaja mama waitu okumura kyali murungi muno kandi akyanyirira baite myaka niyo nyingi. Baite okumurora niwe akasa ikona katwina Christine jano wanzo ija. You know me, I'm a teacher. Yemera
tinkwenda kukola lugambo. Hatogo, she's my sister. You look at Jaja Rose. They are resembling Osagamba Nuwona. So, bajaja tukubasima, nka family itwena hano, okuba ni mutuleta omunsi. Mwebale muno. Kale, mugaruke mpola ni muikara. Jajo nonka muganyiraho kintu kimu, yansibaga kitoke, n'omuguha, n'alima. Kyonkanka muganyira, habwa mama wange kumara kunsobora bwaki yansibaga. Ngunyazanaga muno atakwenda nchweka maguru. So nkakora ninsibibwa kitoke, n'omuguha niko nasobora kujuba. Kandi ekyo nakyo kyanyegereza okuikaraga ntakulibata ndomuka. Abo no banteire mwingesezo ezo kuikaraga hamu. Hati obutukuba nintandika kwanjura hano tuina abana bano bona bali ba mzee. Kandi buli mwana mukama akamuha ekisembo ke. Tandikire nakano akabeta comfort. Enyindo niyo yekika ukagirora. Bambi abana bano mutabasorora gango barugankaha. Baitu nigwo musayi gwa babito. Wero numwenda kubingo mukama. Ni mugamba ngwe nyinda bwakere eti unaite mtu bingi. So tuzara babito ite tukasangi batu tuli tuti. Tuina Doreen is an engineer kandi akora mu security. Nawe akasoma hatono akakopa nyowu. Bunyakozere PCB mass na yagamba na nyongi sobora kandi yagihikira kimu. So she's an engineer, a very experienced engineer in bus system. Buli kimu kyona honalbo bategeko kuijuka system akakuombekera amasanyalaze okumandela. She's the one. So Doreen, thank you so much. She has been there for us and she has supported since we started all this journey. This is Joyce. Joyce aikairoho emyaka yona. Kandi tukuzire hamu. Is a business woman. Very humble, like one of our judges, but who are not present now. Is also a daughter of Papa Alao. So tuinaho Angel. Angel is still so young. Akiasoma senior 1. She has graduated to senior 3. So she's working hard kandi okurora nti twamuyihamu nawe okuba ali kintu kyamani. I promise there is no any child agenda kusigala atafune degree kanda atafunire kyokora. Tuina Joshua. Joshua tata kaba naenda munakana kano. He would tell me nina yakano ko akabeta Joshua. So Joshua is a very nice boy. Kandi nawe okwenda okurora tata ngugwa humwire hati tukuzira itabasajja teneko. Now we are very old, right? So tuinakora ebintu byamani. Businge is our elder brother. And he works within Kampala. Kanda akora mune milimo ya church and NGOs. Aikairoho muno na tuyamba in many things. He's a very experienced logistics person. Kandi aina bintu bingi ebyakora in transportation. Webale muno okuba otulo. Joel is the elder brother to her. Ono akufollowinga Joel. And Joel also is still studying Takaikirihara, but once he's there, we'll ensure he gets his degree. Tinkwenda ndeke mwana wen. Scovia, this one is already graduated doctor. Takiabanja tata bintu bingi. Tukumbanja bintu bitito. Okurora nti mpora bijja kufuwa ebinkubanja. So she's a very intelligent lady when it comes to medical. Abakwenda kumukozesa. She can part time in your hospitals. She's very intelligent. She's a family doctor. Nina ya kasista kange kana kato. Bagamba ni nyakazara hati nkabigumira.
nkabigumira bakamwihaho mami bagambira kimu ninyo wa muzara obungena kumurura asomero they say muhara wawe bambi is very intelligent. Yeah, this one she's already graduate for water resource engineering kandi akasomera in the same university. I went in and is very intelligent as the late father, the way Muhamba has talked about it. We thank God she competed with over 60,000 people online for URA and she managed the best. So right now, ali Kienkwanzi back training okutucharging emisoro boraba yoko manye mwene wa munyanyoko ali bintu bya business emisoro ni munkwatya mwakatito tiniko abo kwa kafizi niyo karugire kale aikirize ajaku. This is Kawa Davis, he follows him. So he's a businessman also in his works and he has been with us onwe abaire natubera homuno kandi tenaitwe tuli bato baye. So that is Kahwa Davis. Even in the church, he's a very serious person when it comes to church works. I have a brother here, only Antwaraga Kubi, Kionkanka Bigumira, but he is called Kwesiga Richard, is a professional teacher. Nyaikaraga nono, muno, mamina and kanono nyondi muto, ni mpondera mwene waitono. Baitu na ansuna vulikaire timanyire yabo waki yansunaga. Baitu nkusiba mukama akankuza. Yankuza nyarugamu kandi I'm very a responsible person. My brother, thank you so much for being there for me. Abana bano asigaire yomu obakweta Nyamai Sylvia. She's just flying from USA. She's a PhD holder and also now is a lecturer in one of the universities in America. She will be available when it comes to the burial of Masindi. Nkamugamba ikara yagamba no, I have to do what? To be there. So nawe tujakuba ntumwanjula otwaba tuli Masindi. Ebigambo bikebyo inja kuba ninsima bako inywena abantu alire aba sister bange bana abandi, okay, abandi bakyali free bakyasoma mutatalibaniza, but these ones they are already with their degrees. Be with them, and I thank God that they got loving husbands who are like my brothers. Joshua, you can stand up. He works with UN. Joshua works with UN and he is a husband to Scovia and Charles. Charles Ntavakenge. Charles got my sister when I think training for UPDF. I don't know, but I discovered all of them. They are in security, but this one is in engineering. I think for construction. Then Charles is in IT. The cameras borra emotoka niziraba nizimyankia ziti. Charles abagirozere nobora tomera jagamba no, it was this vehicle. So he works with Naguru, and if you need any help when it comes to Central Police Kampala, is our Muko Charles. Thank you so much for being our brothers and also supporting us. Ninsembya yo nka abana itwe titwina kingi kyokubaza baitu tukusima dadi waitu kutubeeraho omumbera zona. You know, a parent is always a parent. We thank God. We are here talking because of him. If he didn't decide to say, I will get married to somebody, bino ebitone byone biri hano tibyandi bayiro. So nkusima aside zona ezabagabo abazaire omwana ono omutente kandi na bazaire hano abamama na mbiri tuli hano nibo abamama abazara dadi waitu. Nambiri tugenda bujenje nibo abatata abazara dadi ono. So akasaba tube uhana to making sure nti nambiri bamuzaire you send him off. Then tomorrow aja kuba nararaho kiro kino akuraraho munju yaye eyatusabire nka abana tumuombekere ndi kandi twagiombeka. Everybody, thank you so much for contributing to the house of Muzei. Agenda kuraramu one night akagamba bayirabe enjegego euge bayitaka hoyi baitu mugindaze mwekiraki era tugenda kuba tugimulaza mu today so that the will can pass.
And from there, tujja kuba continuing for burials. The rest of the things are going to always be talked from there. Honorable Junjura, manzo iji, ngenda kusaba ekintu eki? Ija, omaiso hano. Aha. Haton Honorable Junjura, the incoming also MP, you call it Buhaguzi? Buhaguzi East. Nibo abakule bintu bya retirements, right? Mzee Yoga baina kiafuna his what? His they call it pension. Maite itutuliva private. His pension. Jowe rubanzo iji. Inyabana bato inyo. Mwije nyabato bange. So, ekade egyo. Tingunza you deactivate it immediately. Akapenso nako musoke mukalekera obwana wange bunuko kabulwa bambe dia still young. Akakada ko bayinako akasenta akakabaire nikaje mu muzeyi kabanze kongere kabayambe. Because I know someone who has been there bamuhere myaka 15 after someone died. So by ninkusaba engeri okure ekitebe ekyo. Sometimes omuntu bwaruga otikimanyisa ngutalekere bujunanizibwa. Abana bano bakyasoma kandi bali bato. So nyekade egyo njagiba kwasa tomorrow officially ebali ya muzeyi niko mwezi ogulaikaga kasenta ko nibakayayo nikasobola kubayamba tiniko wewe kale oburaki nkole kyo nanye byange obimanyire bindakora kale bambe we bali Honorable Junjura kutuyamba. So nkwenda kubasaba kandi nkangire hano habwe bigambe ebingi birabalizibwa kule mukama abampero mugisa. My deoxyribonucleic acid people, you go and sit. Akadiyeni hako kabairo emitwalo 5 kandi mbayini nkamanya zimpe. A stands for adenine and C stands for guanine and N stands for kwa. Esente nkuzeeta agezo mutagamba nkasime bya radio byonka na nyowe brain eroho nja kubagana bwire bwona. Honorable Junjura tingonza kumpyekera wejja kutunga ekizibu tugenzere ntweregera omnyero kakoza soma ebaruha yabuli tugende harubazo ronde kakoza Joshua soma ebaruha egyo. Yes, egambet Engineer Willedi Kavito Isaka Kijongolo wa Sel yagiandika kibanzo kwa 5 ngo mwaka guno ali Mrs. mpaka Grace Ateni ngo butumwa abo kuganyira abeka ya Engineer Willedi Kens Kabiho aba Isaka Lower Sel Kijongo bakwiki okuganyira kwabo hali Grace mpaka Ateni nekaye abo kwiwa home gurusi mpaka Christopher mahano muno mahano bagambire mukama nuwe agaba kandi nuwe ayihaho kwirukira embike no kunihira bagihayira Atenyi wenyine Grace bagimukwasize abokwani wankwasize ne kyandiko kino ye mitwaro 10 bagambire mukama abagumye bali abeka ya Engineer Willie Dickens Kabiho mwebale muno tweyongereyo na program eitwina kandi sarasale akaire kano ngonzo kweto mnyoro Peace Pakasaija ndiroraho chairman Chirimbi message ya mungeboine bugenzere yo butumwa Peace Pa amount chairman senior kada mudakika nka 2 ijoherezeyo obukwenda bwawe kandi boramara ninja kweta babito babaze baitu batakabalize omufakati yaija kubanza gambe ababito baheregere then trayeta abagava bafundikire tutahe. Atyo muno waitu mugambirizo omukoro Peace Pakasaija ndiroraho omusita azarwa abagabo kandi abaingi bamanyire nka mukuru w'entebe ekyaro kya Bwemi South Kirimbi kandi ndi hano ndi mwana ninzarwa abagabo atomugenzi abaire nyina ruminyowe kandi ngonza kwikya oganyira hali umfakati mukamarumi
abaana b'omugenzi nyona buli bamarumi n'abaruganda nyona bakwasirweyo oganyira kuno kuntumirwa abagabo abakirimbi bamama bange nibagamba baliyo nabo bacheke emyaka bali mu kinana nokiraho nabwekyo bagambire mugume muhumure bo tebasoboire kwija nabugenje tebagenda kusobora kugendayo baitu nyowe mu ibara lyabo nyasobora kubaho kandi bampereza nembiko eyemitwaro mukaga nyina Yohana kandi kusaba mukama eriza mugenzi ekiwumuro ekyobusinge mutyo muno ntakesere olubazo lw'omufakati n'ababiito ngoza kweta abakozi nywena aba Jonad Conglomerate. Jonad Conglomerate kampuni teri y'okuzaanisa erimu ebintu bingi muno miria leero mbaze kindekeki Jonad Conglomerate mwije hano kandi ako bakengera ne kakoza mwije Jonad Conglomerate murubate musara nkimaye mukabaganayira musayija mugaiga sasura 28 kilo kino kibanza sayija mbana mwije hano binix nayo ta musara abasajja nikyo mukunyetera lebe mbanda naye otagenda naye otagenda kota kansa suite Kampala please Kampala team Jonad so Jonad nali ha machine arugeyo ojja kugira trole abebembezi b'amadini the religious leaders itwe tuli bakozi tuna companies events construction Mwenad Holdings nezindi omukuru waitu eza kulira tukuganya muno habo kufa kwa ise waitu mzei mpaka kandi amahuru when we heard the news we were saddened as a company and it did not do us good, but we want to believe that the Lord God Almighty has been with us and is comforting us. Now to our engineer Jonad, Mr. Asimwe Jonad, we are with you in this, in all this we are with you, and we shall stand together as a company from now until the end. May the good Lord be with you. Okay, mwebale muno kandi ati tugende haki hari orubazo rugarukaho abanyamakuru waitu Omnyoro Jonad waitu Omnyoro Jonad asima abanyamakuru bali mu kitebe kyabwe kya Hoima Media Circle bali well represented here by Mr. Chris the Great kandi abanyamakuru baingi bayizire kusasa naiwe oli mugayigoma tumanya kandi atufaaho hatalabande nkemekeme abatarugwaho abatajwa nandiwe sezabu ziriboha so tukumanyire nko waitu kandi ntusasa naiwe kandi webale muno waitu Omnyoro Jonad habo usayiki bwa maana oteeka mu Hoima Media Circle ero kandi abandi bakumbaliisirizima wewe waitu Omnyoro Chris the Great, once again I recognize you sir. Omufakati orubazo rurundi ekihandiko akaire niko kano agambe turakurasaho ababiito kandi abagabo jugujugu ninyama okusembayo mama okubaliza hano
nkuhura mbunda sibe muno ntalina nebinkusobola kubaza akaire kano kyokubanza nkusima muno emeza erukwera ninsima muno n'abantu bona batwekulembera batusabise ba referents baitu nkusima ba politicians ninsima basomesa n'abantu bona aboruganda bona nkubasima enganjani zaitu hamu n'abaana baitu abako na buli muntu wena nyakuli hano nkubasima ntainoho ugarukira kyokubanza ndimu muchekecheke habokuba kurugo bunasimbwire kutwara akiki omwirwaro almost for 3 weeks ngarukire bugaruka nawe atakyali omunsi tukasimbura kurungi ninihira nti ngaruka ngenda kumugara kyonka kitikisobokere tukabandiza masindi kitara nkagenda namutabara masindi abana bangambire nti daddy waito ali muchekecheke kyonko twayikire masindi kitara oburwaire bwayeyongeza twayeyongerayo twagenda kibuli tukamaraho a weekend twayeyongerayo twagenda kirudu tukamarayo weekend naho byatulemerera twayeyongerayo twagenda mulago okusikira obucheke bwabaira inabwo tukamalira tuli mulago muni mulago 4A niho tuyikairo okwo tutalibana nawe nkusima muno abana banyolekere ngozi nyingi hali omuzaire wabo nkubasima muno inywena hali mukali nkusima abako naboti beganyire nkusima engineer Jonad habokuba we abairali nka captain nkusima Dorini abairali Kampala Jonad nawe nairukaniza nalaheru bona nkubasima habokuba bakwatanize kandi bateganyire mukama ruhanga abagaruleho nkusima muno abadakitali abatubaire nabo habokwati bibaire byangu hakusemba yokunu omuwiki sezo nkaisatu ezitumazire Kampala tibibaire byangu aboruganda baitu nkusima habokuba mukama ruhanga atusingwize tukatwara akiki tutakinihira nkagenda n'orugoye rumu nimanya tugezere kumuchekinga abana bangambire obuharabaho ekintu kiyona at least turamutera haba dakitali kunu babagani bamujanjaba baita boruganda orugoyo runakagenzire naru engoye ezindi zikagulirwayo okwo nabansendekerize itwena engoye zona zikagurwayo orugendo rukabaruraira baitu nkusima mukama ruhanga ntakiki ahumuire tahumuire ngutajanjabirwe tahumuire ngutarolelerirwe mukama ruhanga agondeze kumutwara kandi yamutwalira omubwire obwagondeize mu kumutwara tutwine kiturakora akaire kaye kahika kokurugo munsi nkuongera kusima abantu abatwizire kutubumba bumba mwebale muno akiki ono akabangonzi y'abantu abana bange yabagonzaga muno nkuntakusobora okibagambira baitu mukama ruhanga nukwagondeza ati amwegarulire ayikaira ali munywani wabo kira muno atugonza Christine hawo kwano twabairo muirwaro ntumudupa kulia tukamugamba atugonza Christine aizire yatandikaho yatekaho akaseko kandi nekireke obuyayizire Christine akamutamika ko kulia omukanwa ye ya musare nono yaseka twamanya rundi araba kurungi baitu kitasoboke mukama ruhanga niko yachwire mwatyo
mwebale muno abayizire kutubumbabumba tukumutwara Masindi kuruga kara nitukyagonzangana tuli hamu n'obutwikaire hamu yangambaga nti atenyi nawe nagamba nti ite balitwara bujenje n'obutwasibirwe empeta akangamba hati kihoire ite tuli babujenje so murara tuli hanu ntweyongerayo bujenje ekyo nikyo yangambire kara na kara kandi tugenda kukihikiriza Mukama Ruhanga abagaruleyo kurungi nabaratwe kulembera abandi kutweyungaho Masindi tukubatangira abasomesa bange mwebale kuija nkubalebaho enganjani zange inywena abandi murugire Haraira Kampala Masindi enganjani za Jona aba politicians inywena mbasimire Mukama Ruhanga abekulembereyo nimugarukayo ombusinge amina. Mama waitu mkaikuru waitu webale hawe bigambe birongo balise hali mugenzi wawe nina barua kuruga hali Butale Savings and Credit Group Kasingo Ward Hoima City bakusasa muno na Mrs. Mbabazi Grace hamna kuikiriza Doreen mahana abokufa kwa mugurusi waitu mpaka Christopher embiko ya mitwara abiri bagambire bagire sere nyo bampayire baruha bayire batu bampayire sente bano bya Mukama rather shaba Mukama Benon yatekaho nesimu ye hati obukwenda bundi burugire mba Success Dancers Hoima ni basasa muno nayiwe omnyero Jonada asimwe habokufera tata kandi bakwijuka habokubaho muri during campaigns okaba hasente bali abatera hakati kana guno gwaka bakuba bahemu kulema batakwijukire bakusabira ogume mukaire kano kandi nibagamba Mukama mugenzi amuhumuze ombusinge emitwaro 10 etanira hasime yawe kandi etano bagire seromboroho Pius Murungi na Byaruhanga Daniel niba bateiroho omukono akaire kano ngoza kweta abagizansoni bagurusi baitu ababito tata akaire kano mwije mugambe kandi omuramara nyete abagabo baheregere tugende bujenje nanyo wenta wa bujenje oyironsa kuzikwa Kampala Ruhanga bwa rampa Central Maisa mwikale baine saba ababito abanyakule nyumo ko muije twemere hamu hanu ababutebere ababuraru abekijuki omugenzi Kirimunda ababito maisaba tusembrane hayi ekanisa ndemeze rukwera nyakutulisize kigambo abaziki bagenzi bange inywena ombitine sabyanyu nyemerire hano okubazo mu ibara lya ababito abekiju kya John byabakama wabutebere hamu nekiju kya Isenkuruitwe Kirimunda Buraru omuyibara lya ababito itwena nitugonzo kuhikya obusasi bwaitu hali abagabo n'abagabo kati habo kutwarwa kwa mko waitu akiki mpaka Christopher hagati omulitwe banjwirego mugurusi John byabakama akana nyakulise enkuru Jonadi asimwe kandi ali tata mpaka Grace hagati omulitwe alimo mukayikuru waitu Rusakiza
nawe anyakule hagati omulitwe hagati omulitwe tuinamu isenkatitwe omukayikuru Rusi Kabajungu ayahumwire emirimo y'obujanjabi kandi abandi abali hagati mulitwe bali banyanyazi kandi bene baitu abanyakwizire hano okuganya noganyira mpaka Grace mwana rundi umunyanyazi waitu hamuna abana bomugenzi mpaka Christopher Kiki hagati omulitwe tuina muno omuko waitu omukuru muko waitu namba 2 wabito babutebere omunyoro Juma Zaidi kuruga Masindi abaziki bagenzi bange itwe nkababito babutebere nituganya muno kandi tusasa muno habo kutwarwa rundi okwihwaho inyabagabu nabagabu kati omwana wanyu omugenzi Christopher mpaka Akiki Christopher mpaka Akiki abaire muko waitu omukuru omuka ya John byabakama kandi we anyakubaire omuko ayabandize kwija omuka y'omugurusi John byabakama kandi akaijo mbutongole yasobora okutwara munyanya itwe Grace mpaka Atenyi Grace mpaka Atenyi akaswera mbufumbo oburukwera naho nho tukusimira omugenzi mpaka Christopher Kiki habo kulinda munyanya itwe okumara kasumya kokona Grace mpaka Akiki Christopher abaire muko waitu omurungi muno kandi omuko omwebundazi mpaka abaire omuntu owotakwihaho kigambo mpaka abaire musomesa akansomesa okubara kana nyensomesa okubara abaire munywani wange kandi mpaka ono obaire otakumwa akaikia kasumi yasanafokere memba wa family ya John byabakama nkoko mulego omuntu omu nabaza okabota kusobora kumwahukaniza omubana bomunyoro omugurusi byabakama John ekisani kyaye kyakwatana muno naba memba ba family ya John byabakama kugamba abaire omuko waitu abaire memba wa family yaitu arugire kuba muko baita fokere memba wa family yaitu omuhulizi omwebundazi kana nyakulindizi anyakulinzire munyanya itwe kumara kasumya kokona kandi okweka no watu wairwe ntusasa muno hamu nabagabo enywena nabagabo kati ntusasa muno hamu na mutabani waitu engineer Asimwe Jonad Akiki hamu na mukyara hamu na family yona hamu na banyanya engineer Jonad Akiki abana bomugenzi mpaka Christopher inywena tinyabazo omunomu baitu ntusasa hamu na inywe kandi tusaba mukama ruhanga bagumye nitugonza kusima mpaka Grace Atenyi habwa kwikara n'omugenzi mpaka Christopher kwiko kumalira na muno muna kasumya akasembereyo akamubudabudire omubusasi kwika obwatu wairwe nitusima bana inywena abomugenzi kutandika na engineer Jonadi Akiki Badorini Sylvia anyakula heru na inywena batamensoningire habo kwatira hamu okuranti mujanjabire omugenzi kandi twaija hanu okumusendekereza mwebale muno nitusaba nti mukama abagumye kandi obumu nokugonza n'obwebundazi obwa omukuru omugenzi mpaka Christopher
obwabaire nabwo nti nabwo bwikale hagati omuli inywe mwikale muli omu itaba bitoto basaba nti mwikale muli omu kandi mulinde kitinisa ky'omusomesa waitu omuko waitu omwebundazi anya kutwihirweho omugenzi Christopher mpaka akiki munyikirize habwakaire nsabe haliho mwana waitu hano aja tusomere kihandiko kyaitu ekyabito na bito kati unganyire umuko baitu nyonko musangi wange amazire kutwarwa atyo kandi mumanyire nyendeze mbaze obugambo bubiri bunu butaito meze kukwera aba politician inywena nabazikinya kyaitu mwebale kuija mpaka Christopher nimanya muno kurungi habo kuba nuwe yaizire mukayo mugurusi waitu byabakama John nka omuko akubanza nubo hagarukaho bizibu Christopher akaba naswera asimwe asimu ono mukurora hano baitu na wakatwarwa ati nikimanyisa nti abako ababiri omuko abasangi bange mukama Ruhanga abegarulire nyowe nyaba omuko wa kasatu ninswera akugizibwe Margaret niko bamweta baitu akahinduka mu yafoka akugizibwe Mariam asimwe ate hanyuma haijaho ahebwa John atasoboire kuba hanu ansoboro iregenti ndamrepresentinga na swera misikio na kusembayo obakweta Monica nabweki itwe nkabako bekegyo tuhura kusasa muno kurwa tuyirweho muko mukuru tubayetu ikara nawe na tuhamagezi mu 22 tubaye tuli bana omwaka turugaho kibale twamusendekereza hatono wakabiri na waturugireho bujenje ntujya kumusendekereza tusigaire babiri Jona hebwa na Nyowasimu nikimanyisa tusigayizo obyunanizibwa bw'abaana abo kubahereza amagezi no kubarorera hamwe n'abakyara baitu atenyi Grace hamwe na Asimwe mpaka Christopher nkamanya tuli mukegyo kanya yongera kumwetegereza obwakabali duhaga HTTC nyowendi transporter wa college egyo kandi supplier so akaba musajja murungi muno kandi ntukoragana kurungi muno nawe yasobora no gama nti kantwale mukyaro onu muyembo secretary wakaba nakora foketicha kandi yakikolera nikimanyisa omusajja akaba mugezi muno nsaba mukama Ruhanga amwe kihumuro ekitabu wao amina wale muno muko waitu wakabiri kini kihandiko ekyababito na babito kati ababutebere na buraru butebere North Nyakambugu Ward East Division Hoima City kibanza okwa katanu 2025 obutumwa bwokuganyira itwe ababito na babito kati ababutebere kyaireta nena kunyingi nituikia okusasa kwaitu hali abagabo na abagabo kati habo kwihwaho omwana wanyu omunyoro mpaka Christopher akiki anyakubaire omuko waitu omukuru naswera omwana waitu mpaka Grace atenyi mahano muno mugume tuli hamu na inywe omubusasi akasumi akomugenzi aikaire no mwana waitu Grace mpaka abaire muko waitu omurungi omwebundazi kandi omuhulizi mpaka Grace atenyi
hamu n'abaana inywena nitusaba nti Mukama Ruhanga abagumye omu busaasi bunu. Mukama omugenzi amuhe ekihumuro ekyobusinge. Twirukirire habwire buno nakake akakwika emitwaro 5 kandi sabirwege nkakwase omwana weka Grace mpaka 10. Mukama omugenzi amuhe ekihumuro ekyobusinge. Mutyo muno ababito mwebale muno. Omugenzi mpaka abainazarwa abahinda nimbeta karekana muje musome kyandiko lero kandi abagabo baheregere abahinda bangambire mwine kyandika bakuzara omugenzi mwije abahinda muroho aine kyandiko kyanyu nuwoha aije nyanguhira nkenaku obugaiga nuwo bukererwa mama ngunuwe abahinda bazire nkende babayini bazara mugurusi mpaka leka basome kyandiko kino tutunge abagabo jugujugu bamalire. Kansabe abahinda inywena na mbere mukali musembere haihi nikutusobole kusoma ekyandiko kyanyu. Ekyandiko kyaba Uruganda rwabahinda n'abahinda kati abakisweka sel Kyentale Ward Hoima East Division Hoima State kandi kihandikirwe ebiro ebya kirokinu kwezi kwa 5 2025 itwe aboruganda orugambirweho eruguru nitubika okufa kwa mwana waitu mpaka Christopher Akiki ayatutwairweho ebiro 28 okwakana 2025 obunafera Mulago Hospital Kampala. Mahano muno orufu rutuchuira mabere ebyafayo by'omugenzi. Omugenzi ono akazalirwa Bihanga LC1 Bujenje Masindi kandi obunazarwa ebiro 22 okwa 12 orukumi orwenda 59 obunazarwa omugenzi George Kiza kandi n'omugenzi Maria Nsekanabo Maria Owakabale akakura omaka gaisenkuru Kakobogo Francis Owakabale Kisweka Sel. Omugenzi ono akasoma yamara kandi yatandika kukora mu government nkomwegesa kandi yayongera yakora nka inspector of schools. Haferire abaire ahumuire kandi natunga pension. Afuire ahikize emyaka 66 eyobukuru yonka. Nitusima abantu bona abayikaire nibamurolera hamu n'abamurwaize mwebale muno. Nituongera kusima abadaktari bona abayikaire nibamujanjaba baitu tikyasoboka. Inywena Mukama abaho mugisa. Nituongera kusima abana bebona ababyona bakozere Mukama abaho mugisa.
NB nitusima Ministry of Education abayikaire nibamukozesa mukama abahumugisa nitusaba mukama ahumuze omwoyo gw'omugenzi mpaka Christopher omubusinge amina nitwe aboruganda rwabahinda n'abahinda kati asainingire omugurusi Benard Kamara habwaboruganda bona ebaruha ekangiraho kandi agisomere amusomesa Margaret Sande omulisa kati mwebale mno. Thank you. Haloho mukazi hajati ayibire baga y'omuntu abayekalire nawe hali olagi mulekere mana agenda kwata esimu kugaruka hajati tamusangiro abera joire hijab nikyo ngumwetera hajati tinkumanya rundi hajati akagenda yo kuli rundi haha so boraba otwaire bag egyo boraba otwaire bag egyo chali mukamwayagire inzira kama halaka kulekere gigari rundo bayiro yeyihuruize nyondi mbyange ebaga yabandi gigari cyali mu center guteire ensi ali mengo yezonka bayiraba habo Ruganda rwabahinda tsoire okusagika nemitwaro 14 n'enkumina habo kusagika omukoro mwebale muno. Just been reading about omuntu abaina singo emyaka munsi yona ono mukazi abaina emyaka 10 nibamweta Ina Kanabaro manya wankahono abwene World Wars ibiri agenzire kufata ngiro mugisa kuruga hari papa myaka 10 116 baitege kwano kyali muntu kibaro akaire kano mbunda zibwe muno okuraliza abagabo nibakurwa owekitinisa Nathan Kitwe Isingoma abagabo muyije hano mugambe omugurusi kyali bagondeze twalidi muyije abagabo okuzika kuno kwetanizibweho omukoro guno mwene wabo rufa wonyini omunyoro bigirwe enkapita Masinde murasangana murora George Kiza nuwe yabazaraga kandi haloho na mnyanya bakweta Evelyn Kabasomi bano mpaka n'abagenzi be bazarwaga Maria Nsekanabo omuhinda kati hamno mugurusi George Kiza akahangalira kisabagwa kya bigambire hoima niko kufuruka agenda bujenje Masinde omyaka yenyume egyo so initially Jonado li wakisabagwa nuho sonkuru ya rugire yagenda Masinde bihanga manya munyetegereze mutyo muno tata bekitini sabagabo mugambe kale webale muno Frederick omuhamba habwa omukoro guno hali batuhikia bagenzi bange nyona bali hano itu abagabo tukubatangira nywe banyitana sana Kitwe Isingoma kyoka busahe kisasiya kokwereza obujunanizi bwo kubaliza abantu abajwahireira hati bulemu yona bagiteka haliwe oisana niwa bakerereza obuyiro bobuona kyoka nkutwara omugisa guno kubasima habo kugumisiriza kura twahiki obuyire buno mbaire nindora abamu abaire namara kubaza akazindaro nabikiza nasimbuliraho nyabalengisanisa abantu ba WhatsApp waho haro habenda kunagahe ebiyabo bibakwenda nanagaho kyoka tasome byondi nanagaho wetasoma ugwa ego kunagaho bunagaho isaneri nkadamping baitu yinywa bagumisirize nkubasima muno mulingo gwembaganiza kandi tuyina no mulingo gutuhinduyiremu kusigikira abagambi bona bamazire kugamba gamba nka ekizina kyayito kya abagabo twansendekerezo mugabo tukizina baitu cyo tuhinduyiremu tujja kizinira Masindi nembazo oyiro nyowe kusima kubijja kwanyu nokubaho kwanyu nkahereza omo arugire kule hatugenda kuzika nakatugambira bugambo butito muno
tujja kuba tumazire. Honorable Sylvia Nalumaga nkusiimiro ikalire wasisingiza mali nakiba kuteire habera akolaho nakaija kakuba akaruru ka MP kabaire nikakomo omuntu womu nyowe obairo tahire mu parliament hati tusabe nabandi niko bakole nabandi abayikaireho mwagumisiriza ka politics kagenzere kaijamu kandi naitwa abagabuta aba politicians ekyo mukimanya murundi gono tukwenda kukoma akaruru akateka akaine kigenderwa nyakwaini ngamba kensonga obundaga kensonga kanja kubangarukiro mwaka suli tukwenda koma akaruru akayina ekigenderwa mbasimire nsimira abahereza bayitu abe kanisa mwebale gumisiriza tukimanyire bakubeta haingi bayitu mugumisirize nsimire opinion leaders ababayire hanu mwebale kuija abako bayitu mwebale kandi tusimiro hiro abanyunuko tukasema tugamba tusimire bayitu batusimire kuo abamama abakuzara omugenzi mwebale kutuzalira omwana kyoka mukama ruhangani kwacyuiremo byakangiraho hati programu ya hanu ejja kumalira nitusimbura nitukwatogwa amasindi tikibaire mu stani yona tikibaire mu muziro guona nka Jonadi nko kwatugambire no mufwakati nko kwatugambire tikiro tabu yona nkandi kabazikire kunu kandi kikie kibaire obaito kintu kibaire as clear as that nebigambe ebyo kansabe omu wakono hatu kujja kuba ntuzikanye enkia abe nekia kutugambira from here tusimbule tukwatogwa amasindi mukama bagari obusinge abana ba Ruhanga inywena abayizire hanu okusabira umwoyo gw'umugenzi mbatangirire mwebale kwija nyowe ndi omwana ayazairwe n'omugenzi kandi abainankizayo emyaka 3 yonka omunda ya nyina waitu tubaye tusigairoho bana babiri nyina waitu na ise waitu kyonka tuina abana abandi abaise waitu tuizire nabo twaija hamu na abaise waitu hanu nku sindika message yange hali omufakati hali abana bomugenzi hali abamama hamuna batata nkugamba mugume Ruhanga nuwagaba kandi nuwe ayiyaho hati akazindaro kanka kwase ise waitu nawe abe ne byakugamba otyo muno abantu babasimireira George twazarwagamu George akaba nazarwa mpaka bakamwerura kutwara ibara lya isenkuru so nkusima abantu nywena abagondeze omwana waitu na muno bakunu mutolekeze kisani kirungi nike kituleserege turole omwana waita abaire nasanata ekicyoka kino kandi omwijukuru wange rundi mwijukuru waitu webale kubana nokugonza kwa mulingo ogu eka yaitu eyakigabu ebangonzi yabantu kandi eikaire ne esomere kuba abanye enkya ni muhura no barabaire musomesa akabali ukuba doctor yaijjamu ekizibwa hagati okuba akabana akora kurungi tumanyire kimwe agenda kuba daktari umugenzi bayitu abakira ba engineer nabana bajukuru bayita bakuzara bona bafokere ba engineer nikiole kyango okusoma kwaitu kubairo kurugakara kandi tubaire ba magezi dikyo tugamba Ronald abo oyamire hano ngo abatayi babo bajja kusoma utabalekera umwanya tingoza kutwara ubwire wingi abo kuba ubwire bugenzere kandi muratuganyira aba tukairoho muno kandi omba inisaba nguyitwe mulingo tukutangira omubiri gwo mugenzi waitu tukusabire Ronald yitu tusimbule nukutusangweyo so tubaire nturora baitu
baitu mwebale cyane abayinda batuzalira omwana mwebale muno kandi n'abantu hayire ekisarali nanyo mwebale muno mukatujuna abokuba Ronald abakubaira atali hano hati naitwe nkusima abagabo bakunu cyali mwebale kugonza family yaitu kuba mutabayiro tubayendusana maswabi baitu muno abagaragazi cyali mwebale tikiba omulingo guno baitu kyalero kibayiro nanyonsemerero tingoza kutwara ubwire bwingi abedini mwebale nyabatubudabuda kiro kutwara terekereza tukafuka abantu barungi mwebale muteganyire kububwire bugenzere muno kandi ndasabana nyenkya muije tube nainywe naitutulengo abantu bali barolengo abantu babayikaire kuno bayire bantu bamani so obwire nkubugenzere amabara nsigaire ndi mudenga John kandi Councillor, senior councillor for 30 years. Webale muno kumpuliza. Senior councillor 30 years. Webale tata mugurusi akairikana nkwete wobukama ijo gambe. Wobukama ija mnywani wange kakoza Joshua rajunanizibwa n'okuteka ebyakyo nturaga omugurusi. Kansaba omugurusi wobukama ija ogambe omuzindaro ngono kakoza Joshua tekanizaga n'aba Uganda Funeral Services habokuteka ebyakyo nturaga omugurusi. Ebigambo nja kuba nabitayito omuno kigambo kimweki ekijja kuba ni nambazeho kiriki okwegesa okatayito kyokola amabara banye takayija budara omutabi kandi banyina nyo bafuma mbogo ndi kimuli obukama omukyalo kya kidayiko kiyentale kihemba au kunhompereza kandi omukichiweka kinu mba ha komiti y'abagurusi abantu abatana baruga hamuruka ndi mujugugumbya hati havwekyo kunhona ntwara yo muruka guwona hata bigambo omulingo wa abantu bona kubagomera hanu kurungi kyokola kandi hawuvuyire nja kuba ninsima okusima nokubaza igambo kimu hati ninsima kanisa ya Mukama Ruhanga kandi abakatagara yoera mwebale muno abako nenganjani mwebale kuyija abataka nobula abataraho abandi bagenzere nabo nja kubasima habo kwa bayizere hanu kugara kuteraniza omwoyo omuntu ayita yafuire hako n'abaana be obwire buno tusagamba ngo omuntu ono afuire kyokola omuntu ono tafuire oba omazire kuzaara oba otafuire hato jenadi ali nuwagaruke omukikaro kino abantu bona bakayizira hano bayizira wibara lyogo tibagambye ngo bayizira hayibaya ndi omuntu ono afuire habo kwatona obwarugire hoga atakiyagaruka ekintu ekindi hata ekindi kyokumalira nkona tuwegeye ekintu kinu kitayito habo obwire obutwabaga tuyizire kuziika nkwenda tumanye ngo okugweta kwa abana afire ise wavu bwabo bomwana afire ise hari ebintu bitugenze twata kubitali baniza habo kuruge eirabuli abantu kabatayito kyoka kandi ata abantu twakanyire nokukenga kwa baki kukanya kyoka ati tukwenda tubaganizemu akantu ako katayita ako niko mbaze niko tumali boraba omukasajja bwa kufuwa kijja kwani kyetagisiwa kutekaho omnanka omusayija omutabani otweta ruvugono omukazi ikalo mukichumbiro hata abantu abo baba na amateeka gaavu buli mutu abana ofisi eyabana alibatiramu hata omuntu ogwo obututeekaho omwana ogwo agenda hawo kwenda kulinde ebintu ebyarayijaga kuikara ne banyumya balolenga abana bagezwe bona bakozereki bafunireho kandi obututeekaho omusayija akuja garuka mukikaro kyono ogwo
otukweta ono mwana mugwetwa aroho mukuza hati otukweta mukuza ogwo bagenda akaija hana nkantebaho kibani kimanyisa omukuza ogwo abana ateekwa kumanya ebigambo byara abazaga n'omukazi ogwo asigayiroho nibanyumya nibagaba abaana tubakuze tuta otuba tuteekaho ona kucyumba omukicyumba tutweta rubuga ogwo nyabo nateraniza abantu bona abayize nkutwizirege hanu kandi twatungo ebyokure bitulira hali waguno waiba nabiraba harwabiki bikwisana bita hata ebyo nuko byagezere bityo kyokora hata abantu abo otuba tutekere tutandika kubaha kujya kugweta tutanga kusereka nitugama omwana agweserwa mu ntebe yayise kandi ovo omwana nko wabiro binu akuba n'obwongo butaita akoleseza ebintu ebindi n'osanga nagambo nyina ngulu afokere mukazi we ate kimukireke kukirongo omwana kane mugwete mu mugambirege ekyo nyakimara osaidi yo mukazi tubana abantu basatu omukazi ogwa rugo mukika hala kuruga nkomba bitu bwabale nko mukazi afire afireki oyiba aroho afire omukazi kyokwati wakubana arugayo omwana ogwo wenyine bajya kuleta bamuiho omukika kule kyanyi halo omukazi yaruga hala kuruga kyokwati obuyire mutwinde kizibu okusanga nyowe omunyanyaza asweire omurukika kiri kandi omwana amfereiro omukazi onyihire kuli n'omwana ali kuli hati no bakuyayo muyijukuru wange agaruka mu ntebe yange eki abanyoro tugende tukireka habwe gambo bitaite ebyo nsigayire ndi cyumuri obukama omukiweka kinu kandi okwira gambirege ebigambo ebibage nayenda kubaza kyokore ebyo tinja kubibaza nyowe habo kwali binkizira obukoto mwebabe no kumpuliriza webale tato mugorosi webale abo kwegesa amaguru ombugufu oruganda rugwetero rugenzi rwarwo arahafire omubito bagweta omubito omukazi aleke kufali mubito kandi mukagweta abana bazaire abo rugando ronde akaire kanoni nkwasa obujunanizibwa buno mugenzi wange ko kutukozere Joshua Kakoza nkubasima mwebale kungumisiriza munganyira ali ntabalize kurungi hali mbalize kubi bambi timbaine gendura kyo kubabihiza baito kubaza tikwanguha ebintu bino beri byo kusandara no mukoro guhese kikinisa tinyina wumbalirizemu orundi kwolekera kara mutyo muno over to you Mr. Kakoza webale muno ihiro itu abamanyo nitu otasabire kiganyiro kurungi ayinyo muleke kale buraki anyenki anda atura ogwe byene byange bihwera hambeho nasindika kule ninsindika havaini tugenda habyakyo nja kusaba tutandikise ekya omukyaro mugenzi nkusaba tumukwase ekyaso ekyakyo kandi akazina background akazina kake kabeni katwebembera tutekaho ekyakyo kino titukiyete kimuli nangwa omukyaro mugenzi kandi abana nimwetekanizaga oturamara abana grandchildren get ready then the siblings nyoye nabandi ndo tugende hali abako abandi bagamba ngo abaka batuhereza nabatwa nangwa itiza abako nabagiza nsoni those are the in-laws then Jonad Conglomerate Investments Limited staff nanda church niye kujja kumalirayo ogwo niwe omukyaro mugenzi atenyi nateka ekyakyo nagamba bye bye yes kanu kalikaira kazibu muno hali ebintu biba ebizibu omunsi muno nawekyo nikonyikale etyo kujja kusaba buli muntu okuguma omunyikale eno webala atenyi kusendekereza kandi there we go to the children abana nibakurwa engineer Jonad abana inywena mwije
sobola okuba nimuteekaho ekyakyo. Abaana inywena mugamba bayibayi taata kuli kusasa baitu nkusaba kuguma kiragamba tugumyanga neitwena kandi kiro kino kitomeirege naitwena baye musinikyo kimu nyewese nyowakafu ekiro nyamazire P7 nyatalibano mukutalibana baitu niho ndi hano nabo ekyo abaana mugume kiro kino n'aba MC naito tubaire batahi banyu abakugamba naito niko twabaire tutyo. Grandchildren nibo abaana bagarukaho abayijukuru be bona aba batabani aba bahara inywena muije the grandchildren muije otherwise mwebale kugumisiriza abaroho abo bali abaana abayijukuru yes bagamba bye bye kaka then siblings nywena abandi muije na inywe abandi nywena muije ituono tuwaintu mweta tuti muije ni muijaga nekangende hali ba in-laws inywena niyo hali abako inywena muije the in-laws na bakamwana omwine onkumukwija kyonka omubunyoro hano atahe ekizibu kya turagarura ka distancing turakakwata but you can come up. Yes, abakamwana muije abakabana muije na abako mubeho aba Uganda Funeral Services baine nko kubakwija kikora. Yes, abubuko obundo obuli hagati aho baijja kubaha ekikwahuka naho. Yes, bagambire bye nondi then team Jonadi niko tukira kugieta batayi baitu nywena staff eya ebichweke bikwaukana Hoima Bunyoro Uganda Kenya na handi nywena now members from Jonadi Conglomerate Investments Limited muije team muije nikuwa tugende akanisa tumalirize otherwise kuli kusasa kwa amani muno abo mugurusi kandi nitusasa mali. That is part of Jonadi Conglomerate Investments Limited team. Abandi bali ombichweke bikwaukana abandi bali masindi bakutekaniza kichweka kyakuli abandi bakurubata abandi bali munyonyi bakuija abandi bakuvuga so team eri enkoto muno engineer Jonadi wewe nkabakozi abakozi so takatere habahereze emirimo tibali hansi y'ebikumi bina hati boleta abatungire emirimo kugambire mwebale muno hati munyikirize kanisa nimbagarura murundi gomo no busobozi obukumalira ninyu muwe nimuteka hekyakyo eke kikuija kumalira ha Odei Muratuha White Reverend na timu yona eke kikugarukaho ninyomukitekaho kandi muija kumpereza protocol yumukuhondeza onke kanisa oba mwine kimukubanza kubazaho nibo yes signals nzibo inegeira then nibo baratekaho ekiye kumalira mwebale muno kandi tinkuija garukaho haigoro mukama abebembere nywena.
muno abagambirizi b'omukolo guno kandi nabaziiki abagumisirize okuyika kumalira nka Bible kwatugambira ngwabo abaligumisirize okuyika kumalira nibo balisingula hano tusoroize esente emitwaro 35 n'enkumi 30 ziyambeho ha mukoro gono kandi koko mukumanya ngo mukoro go kuzika ni gucyagenda maiso mpaka nyenkia obutababono utwina order of service na nyenkia nibo bugenda gukora kandi tukwainto saba ngo atagenda kuri akataba katolekere hano nuko tusoboruka kozesa nyenkia nitugenda kutekaho ekyakyo ekyaitu nkekanisa mwikirize tubanze tusabe. Mukama ruhanga isitwe ruhanga omwana ruhanga omoya arukwera tugonza kugaruka maiso gawo kukusima obukoba ire hamwe naitwe kuruga hali tutandikirege no kwikesa ya hati ranga obusobozi bona tukusima obwabona abanyakwizire kweteraniza hali itwe kandi okugumya family eno oikirize arukwera tugaruka maiso gawe ntibakwimukiza abamu bayimukize kugarukayo abandi tukyaroho baitu otuhereze imbabazi zawe mu mihanda yaitu iyo kugarukayo maka na mirimo indi indi arukwero abantu bawe rango obusobozi bwono ikirize kugenda mu maiso no gumia abantu bawe and we got a whole section to go here. There, let me get some more white. Same thing though, I want to outline it a little bit so you'll have a nice straight edge. Then when you pull it, some nice straight edge. There we go. Something about like that. Okay. There. But you can just move it, pull it, work it any way that you want. Need a door. Oh, cows got a just take some down that way. Ebi tutalibanise munsi adutuchuleza amaziga mangi abandi bibayire mu bomezi obwensi omunyanzi gwakozere kingi aruzaro lw'omwana w'omuntu Bayisenkuridwe ubamukwasize senu no hata birozire no hata ulire no hata ikirwe hembenu itwena omunakuno muguda omuto omunakuzire mu myaka enyikale tukunya kunyire no kunira abamuti bachakwina nunurukanga kwaka Musiki harumu musinge Ulikiro nesikuka Teligaruka kuteka Turorere Haikuromu mwanya ni wahonka Halo kuchunga kwa itu Kwembabazi Yesu wa itu Walita mukitimisa
musiti harumu musinge ulikiro nesikuka terikaruka kuteka turolere aikuro mu mwanya niho honka alokuchunga kwaitu kwembabazi Yesu waitu walija mukitimbisa akasomya katuru musitani nuhayire yebikoze sobe ebikusinga singulo muntu yatuletera ebirwaire kasukali puresha korona na kansa ketwaile maingi kusalizibwa kwingi akati mukutabana mukazigizigya kaingi bakali magezi balemerirwe nitwetako mukono gwa ruhanga enyikale tusingisi zamani nuwe wenka kunihira kwaitu tusigaireyo mukiyaga kine kingi nunurukanga mwaka musiti harumu musinge ulikiro nesikuka terikaruka kuteka turolere aikuro mu mwanya niho honka alokuchunga kwaitu kwembabazi Yesu waitu walija mukitimbisa nunurukanga mwaka musiti harumu musinge ulikiro nesikuka terikaruka kuteka turolere aikuro mu mwanya niho honka alokuchunga kwaitu kwembabazi Yesu waitu walija mukitimbisa Bukenke ulikiro nesembera kakyabyama ekimikae nekingi jabana nabo nabulika dakika kakozesa lukwanagise baingi mu muliro akiro kyempero ekiriyo nikibomboija ulirize wakyaleero gana makuru marungi iteturoho okukugambira ebire nyuma yebyo bino bikaragurwaho mu Bayibuli binda kuhikira Yesu waitu nukwagaruke atutwale wawetu mukihumuro nunurukanga mwaka musiti harumu musinge ulikiro nesikuka terikaruka kuteka turolere aikuro mu mwanya niho honka alokuchunga kwaitu kwembabazi Yesu waitu walija mukitimbisa nunurukanga mwaka musiti harumu musinge ulikiro nesikuka terikaruka kuteka turolere aikuro mu mwanya niho honka alokuchunga kwaitu kwembabazi Yesu waitu walija mukitimbisa saba ndakitara nywena nabantu nywena mujumbire Kitara TV mubeni mugirora mikutu rundi address zikuja kubona zizolekwa nabo ekyo nimbagondeza mulimo murungi kandi basaba mugendo maiso nokutwara uhangiro no waitu ubukama babunyere Kitara maiso. And a little tree over here. Don't forget him. He gets sad. He'll get sad. But we'll give him a little color on here. There we are. See? That easy. That easy. Okay. Let's try here a little bit of titanium white. Allow it to pick up some of that color.